12 ka Mhlongo Njovo na xibelani swi ta ntluruka swi hluka swa Nghunghunyani Vatsonga hi ta va hi bomisa ndhavuko eNel Mafias Extension 2 ta tatana Frank Maluleke hi Mugqivela na Sonta hi ta va hi cina makhwaya muyingiseri lemuka leswaku xitichi xa Munghana Lonene FM vafambisi hambi ku ri vahaxi va xitichi a va na xiave kumbe vutihlamuleri eka leswi humelelaka emakhwayeni. DJ Brian eka swiginghi swa Afrika 10 to 12 hi Mugqivela 61 Nomalembe mingiserile ripotso hambi vambile swiginghi swa Afrika swi le ku hi beleni mingiseri loko wo za u swi twisa xileswi nga guma nkarhi swin'wana vhele lava matimu ya jaha leriwani kumbe ntlawa lowani wa Macintosh risimu ri thwe ku fa ku na kun'wana vhela na xikarhi ka simu fika ya vulavula kumbe a yimbelela hi Xitswana vhela a ku ri dance yona ke ya gona DJ Brian swiginghi swa Afrika ntsena eka Munghana Lonene FM nongonoko lowu wu seketeriwa hi Top Tea Tiles. Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu. U nga pfali nomo. Mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi. Endla ku hambana. Love yours. Munghana Lonene FM. Makomba ndlela. Love yours. Rikoka se rikoka ri tsikinyana ri famba ri ntsakisa loko ri karhi fambisa sweswo mingisero Munghana Lonene FM nakona ku ya Afrika wu vulavula hi ku haxela vona twi kusuka anhoveni hi laha hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM va ri va ti vitana hi rhambiwile hi ndzawulo leyi ya timhaka ta mintirho ya nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba a le Limpopo va hi rhamba leno hi ku tirhisana xiyenge lexiya xa Limpopo Tourism Agency va hi rhambile hi la Kruger National Park nghena hi Phalaborwa Gate laha hi nga kona va ku vitana Masoring Archaeological Site Kruger National Park hi laha hi tiselaka nakona ko Afrika wa vulavula twi kusuka kona nakona ko walowo mingisero Munghana Lonene FM ni famba na njindani Eric Mabasa hi famba swin'wana ku fika eka awara liya ya mbirhi hlekani lowu wa Xikwembu ku jana mingisero mina kwala nga ningisela ri kona ri la Gauteng Mpumalanga North West Limpopo na u kumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM makomba ndlela timhaka hinkwato leti hi va ku hi ri na tona tanihi ntolovelo hi ta va famba hi tona hi twa ku mikhomiti timhaka kwala mi nga yingisela mi ri kona hi ndlela yaleyo kasi hi ta kota ku va hi hetelela hi bula na lava va khumbekaka na wehe tanihi mingiseri hi byela ku timhaka leti nga ko hi ti ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka leti nga le ku humeleleni ti khumba hi ndlela yoleyo ku na ntshamo lowu nga le ku yeni mahlweni ekhoto ya le Polokwane laha ku nga le ku vulavuriweni hi timhaka ta swihehlo leswi swi nga kongomisiwa ka un'wana wa ka rikwerhu wa hina loyi a hehliwaku hi milandzu leyi nga hetelela yi hangalasiwa swinene eka mahungu hi ndlela yaleyo kumbexani na wehe kwalaho nga ko mingisero wa mehe u nga va khu vona swin'wana u nga va khu ehleketelela swin'wana u nga va khu la ku vula swin'wana kambe hi papalata timhaka ta ku va hi vulavula hi vanhu a hi vulavuleni hi timhaka ma hi vo mhaka kona kasi yin'wana mhaka leyi yi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM leyi ni nga ku pfumela ku ri na wehe kwalaho nga ko u nga tsakela ku va u ta vulavula hi yona i timhaka ta ntshamo lowu nga le ku yeni mahlweni wa timhaka ta ku langutisiwa ka timhaka leti ti langutiweke ta vumbhoni bya hi laha swilo swi fambaka ha kona eka commission liya ya Madlanga i tin'wana ta timhaka leti mingisero wa Munghana Lonene FM ni nga ta tsakela ku va ni twa n'wangulo wa wena eka tona nhlekani lowu na mhaka leyi nga vulavuriwa ya leswaku lava va khumbekaka ka timhaka ta milandzu leyi katsa Dumisani Lieutenant General Khumalo va hetelela va teka xiboho xa ku va ku langutiwa eka ka timhaka ta
timhaka ta leti ti fambelanaka na totoleto hi twa ku ve ri milandzu leyi yi herisiwile xana swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani ke ro sungula ka matimu ya commission laha ku hetelelaka ku va na ku va commission yi tirha loko yi ri ku tirheni yi fambisana na timhaka leti ta ti hetelelaka ti va koho loko ku kha ku langutiwe ngopfu ka timhaka leti ti fambelanaka na vukungundwani na leswi commission yi nga simekeriwa swona hi ndlela yoyoleyo nakona ko Africa wa vulavula eka haxela wona twi kusuka haleno a Kruger National Park hi laha hi nga kona hi ndlela yoyoleyo ila hi nga ta va kha hi famba swona ku na swivulavuri swo hambanahambana laha hi nga kona hi nga ta bula na swona ku na vanhu va nga ta vulavula kusuka eka MEC na vo va kola MEC Chitareke Matibe dokodela Chitareke Matibe va kona MEC wa ndawulo leya ya nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo va koho kwala ta va kha hi bula na vona hi ta tlhela hi bula na tatana Ngobeni lava va nga vo murhangeri eka LTA va kona va masipala ta va Phalavurwa masipala wa Mopane na va lava hi ta va kha hi bula na vona na we hi ta twa ku ngwe u ri yini ka timhaka leti hi nga ka tona ni tiri laha hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM hi le Masorin Archaeological Site Kruger National Park laha hi lavaka ku languta ka timhaka ta ku simekiwa ka nguva ya ximun'wana leswiwani swi endliwa hi ndawulo leyi hikokwalaho ka ku va kha ku langutiwa ka timhaka ta vupfhumba mi ta tsundzuka ku tolo a hi kha hi bula na tatana Griver ku nga vona mutshamaxitulu wa bodo ya Limpopo Tourism Agency lava va hetelela va vona leswaku timhaka ta vupfhumba eLimpopo ti fambisa ku yini ta tsundzuka loko hi ri la Kruger National Park yi khumba swiyenge swo hambanahambana na swifunda eLimpopo na le Mpumalanga se laha hi nga kona hi le Limpopo a tlhelo ra Kruger National Park la Masoring Archaeological Site a Kruger National Park hi ndlela leyo ta va hi kha hi bula na Mlamza ku nga ri khale kambe hi nga se bula na vona ni ta tsakela na ku twa na n'we kwala mi nga yingisela mi ri koko n'we mi angula mi ku yini mi khomete hi timhaka kwala mi nga yingisela mi ri kona nhlekani lowu wa Xikwembu hi ndlela yoyoleyo a hi buleni nomboro i 0860002543 hi kota ku twa ku timhaka leti mi nga na tona eka nhlekani lowu kwala mi nga yingisela mi ri kona ku nga va ku ri ti hi mhaka ya ku veni ha swi tiva ku timhaka tiko kambe swi vuri ku loko hi ri la hi ri na va ndawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba a ha vulavula hi timhaka ta tiko ha vulavula hi toho timhaka ta tiko se hi yo mhaka ni kha lava ku ta twa ku wehe i ri yini hi timhaka totoleto ta tiko ki hi tlhelo rihi ra mhaka leyi lava ku ta na yona hi ndlela yaleyo nakona ko hi Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku ri yini 0860002543 hi ndlela yaleyo siku ra kahle swinene leri ku nga langutiwa mapfhumba yo hambanahambana xivutiso ku ta va leswaku wena loko i ri la Limpopo hi tihi tindhawu leti u tsakelaka ku va u tikuma u ri ka toho hi tihi tindhawu leti ti ku tsakisaka hi tihi tindhawu leti u ti endlelaka hi masiku na minkarhi loko ka hi nghena laha na vatirhikulori un'wana wa vatirhikulori ri ka mina ri mina se ni karhi leswi swa laha hi mhaka ku swiharhi leswi hi swi vonaka swi cinci karhi sweswi hi swi vonaka masiku na minkarhi mina hayiko a swi fambisi swona hi ndlela yeleyo tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ta kota ku va hi ya mahlweni na tona kama hi ku tumingisero wa mina endzhaku ka loko ni ta va ni sungula ni hundza hi laha eka manana un'wana na un'wana n'wana wa xisati sesi murhangeri mukunguhati wa mabindzu ni hinkwavo lava tiselaka vaaki ku cinca loku nga na nkoka n'hweti leyi ha mi xixima a hi tlangileni vavasati lava hi hlohletelaka siku rin'wana na rin'wana Munghana Lonene FM u mi navelela n'hweti yo hlayiseka ya vavasati Munghana Lonene FM makomba ndlela that I should resign. Nothing in the Constitutional Court judgment compels me to resign my office. The Constitutional Court made no finding of any kind regarding my alleged conduct. The court made no finding on whether there was prima facie evidence of misconduct, nor if the alleged conduct, if established, justifies impeachment and the removal of the president. Instead, the Constitutional Court judgment reinforces the principles, the rights and processes underpinning our constitutional order. This explicitly includes the right to take the report of the independent panel on review. I therefore respectfully
want to make it clear that I will not resign. To do so would be to preempt a process defined by the Constitution. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ile kamkana lona FM makomandela mingsero wamkana lona FM makomandela kwa chala wana twintere ile Amasoring Archaeological Site AKNP Kruger National Park ila ngakona ngena igete yale Kruger indlela ile sethi makaleti laba kokuba ilanguta ku yamahlweni indlela le bona mlamzala nabo bala kutsunela batakota kuba ba bula na yina CEO kat makata Limpopo Tourism Agency hindlela yoyole kameke ngase bulana bona mingsero me ana atubutsa ku shana xifunda xa Limpopo u xitiva ku fika kwi hiko loko u tiva xifunda xa Limpopo swi ta vula untsene ku u ta swi tiva na ku u fana u endlela kwi u ta fanele u ya kwi hindlela yeleyo ku ya ku hambana ka tindhawu swi vula ku na tindhawu leti u tinyungubyisaka hikuva u ya ka tona a Limpopo xintsabyanyi lexi mina minkarhi yo tala loko ni nghena la Kruger National Park no hunda no ku na leswi a ni nga swi voni no to hunda khani ya hala na hala hi ndlela leyi se namuntlha mlamza va hi rambile la ku hi ta kota ku va hi ta CEO ya Limpopo Tourism Agency mlamza nhlekani mi amukeleli ka munghana lone Khalanga Pat Mathebula a Kruger National Park mi fane mi recorda video phela ina competition leyi nga ku yi running hi vula ka ku ya mi fane mhlawula ndhawu leyi n'we mi rhandzaka ya kahle mara hi mhaka ku semile masorini ndhawu ti tele ta kahle kumxana hi sunguleni kwalanka ku namuntlha mi hi rhambela xikongomelonkulu xa ku va mi rhambala a ku ri ya xikongomelonkulu MEC va ta va va karhi va launcha spring campaign mara mhaka yikulu lembe leri spring campaign loko mi tiva chairperson a karhi a ku no yi ashara a new season mara mhaka leyikulu leyi MEC a nga ta va karhi a announce i ku lembe leri va n'wi nyike opportunity ya ku hosta World Tourism Day so the whole of September for a Limpopo ni byeleni ka tindhawu to tala ti hi nga na tona a Limpopo ya milangela hikokwalaho ka yini i mhaka ya ku vanhu va ku tala va swi tiva swa Kruger National Park yi le Limpopo vanhu va ku tala loko va vulavula hi Kruger National Park va ehleketa ka Skukuza mara Kruger National Park yi suka le hansi le va Malelani ya fika Phafuri se aka distance yo ele yi ringanaka na tiko ra Israel 70% ya yona yi le Limpopo hikokwalaho ka yini mi nyika xikombiso hi Israel no vula ku vanhu va fane va swi tiva ku ntanga lowu wa Kruger National Park wu kule ku fika kwihi se ivi namuntlha mi ku ntirho lowuwani a hi wu endleleni Amasoring a Kruger ene mhaka Kruger yi le ku celebrating ka 100 years so hi twanene na vona ku no yimani na hina hi nghenisa xiave mi endle swilo leswikulu mi conserve ndhawu leyi for 100 years i mhaka yin'wana leyikulu and as Limpopo hi tsake ngopfu mara laha hi nga kona kwa loko mi famba hi patu ro ra ku nghena ri hala va le Thava mi nga tikuma mi nghene Mozambique na swi vona minkarhi yo tala loko i ri la timovha leti ti endlaku laha ti va ti ri na mimfungho ya le Mozambique to tala ta tona i mhaka ku aka whole Kruger National Park i ndhawu yin'we ku nga Limpopo la hi nga na route leyi vulaka bush to beach leswaku u famba leswi swi vulaka bush u vona tinghala u vona tindlopfu u vona ti-rhino na swihanyana leswi loko so u heta u ntsungela hala u fika va Masinjiri u ya a lwandle aka Ncancane i vhete u humelela lwandle twi u vo humelela lwandle twi kambe ka n'hweti leyi ku nga ta va ku ri na migingiriko yo tala leyi mi nga ta hetelela ku tlangeriwa na siku ra misava ra vupfhumba a Limpopo vaaki va nga langutela yini ka migingiriko leyi nga va ku yi kha yi endleka na mimbuyelo ya kona hi leswi MEC namuntlha va nga lava va taka ku swi announceni loko va heta ku vulavula laha vayingiseri va Munghana Lonene i vo sungula Bootpat lava nga ta twa ku no hi lunghise yini mina na chairperson yo kukula sweswinyana kukula nyana mi byela ku fana na namuntlha laha handle ka ku va MEC va hi byela ku ta va kha ku endleka yini ka mapfhumba n'hweti leyi hinkwayo n'wina tani hi xiyenge lexi langutanaka na timhaka ta vupfhumba mi langutela ku vona yini mi lava ku endleka yini namuntlha hi la ku launcha that campaign leyi hi vulaka ku we are Limpopo hi lava ku vayingiseri vanhu lava vhakachaka tindhawini to hambana vanhu va lava ku hala va Chakuma
premier hi 25 va ta va ri Chakuma ma swi tiva ku Chakuma I market wu ri woxa South Africa lowu kalaka wu nga tleleki va ku xavisela ka fresh produce fruits and vegetables matsavu swa kahle a va etleli va mani lava va xavisa vusiku hinkwabyo and va karhi va tendera miti ya vona mara va karhi va promote Limpopo so hi ta va hi karhi hi languta tindhawu ta ku fana na teletiya leti hi lavaka ku hi byela vanhu ku no mi nga ta Limpopo mara hi lava ku vanhu recorda ntsena video 40 seconds u va byela ku wena u tsakisa hi yini Limpopo se loko va yi kandziyisile video leya vanhu va yi posta aka ti website ya Ledet na website ya Limpopo Tourism Agency yeah se ku ta endleka yini kusuka kwala u ta wina trip swi nga endleka u wina trip sweswi namuntlha hi huma Hoedspruit a Radisson na vona va hi nyike ti room leti hi nga ta nyika vanhu lava va promota ka swa vupfhumba ma swi tiva ku loko mi ri Radisson mi vona tintshava leti ta va 3 Rondavels vanhu va ku tala va swi tivi ku hina na Mpumalanga ya share that's why na hina that's why na Exma mi teka mi yisa kwihi a thula mahali ya I mhaka ku na n'wina mi vuli ku mhaka ku kwele ha tingene no Limpopo na Mpumalanga hi xin'we vanhu lava endlaka swa vupfhumba loko mi driver laha ntshaveni ya va Stradom Tunnel mi hala the Eco Caves a mi swi tivi na ku mi le Limpopo kumbe mi le Mpumalanga ya leswi mi swi vonaka I mhaka ya vupfhumba leyi nga laha loko van'wani ve ri xifundza xo fana na Limpopo xi na tindhawu to tala leti vanhu va nga tiphinaka hi ku ya ka tona kambe va ti tivi hi leswi hi nga business swona loko ngupwe leyi nga musini mina video leyi mi nga yi postaka hi lava ku vanhu va kota ku twa ku no vanhu mi tiphina yini loko mi ye kwale loko ri hi ku mi ye a Lake Fundudzi a Vhembe mi fika le mi languta Lake Fundudzi hi le xikarhi ka milenge ya n'wina ene ku nga swilo leswi mi lavaka ku byela vayingiseri ku no a Limpopo hi leswi mi swi kumaka hi lava mi posta ti video tete so that vanhu va ta kota ku sungula ku swi tiva hi tindhawu leti mi nga se famba ku na nkarhi wo pfala ku vuxokoxoko va byi kuma kwihi loko va lava ku tiva ku se swi pfarile kumbe swa ha ri kona sweswo swa ti video a hi pfali ma swi tiva ku sweswinyana hi sungula spring campaign hi ya ka Limpopo hi December leswi hi swi vulaka Limpopo ka December hi lava ku vanhu va ka hina loko va endla timhaka ta ti holidays va swi tiva ku no ku na yini leswi nga kona mi swi tiva ku vhiki ra ku sungula ra September aka this tourism month hina leswi swi vulaka South African week or travel week laha hi xavisaka ti specials kun'wana South Africa mi ya ka website ya South African tourism mi xava ma swi kota ku yi kuma through link ya Limpopo Tourism Agency www.golimpopo.com mi ya kwalaya mi kota ku nghena mi xava ti special ta n'wina kun'wana la mi lavaka ku ya kona mara hina as Limpopo I think lembe leri ta va thopa hinkwavo a South Africa hi leswi lavaka swona mativa loko mi nga vulavula mi ta a ni ku ni heteli milambyana kambe a swi koteki ku ni mi chucha ni nga vutisangi timhaka letiwani ta ku minkarhi yo tala loko ka vulavuriwa timhaka ta vupfhumba vanhu vo swi teka ku ri ku hungasa ntsena mi nga hi hlamusela mimbuyelo ya timhaka ta vupfhumba hi ku angarhela mata ku na swilo swa ku tala ngopfu namuntlha hi jike a airport ya le Hoedspruit va hi byela ku no va na 6 flights leti nga ku teni namuntlha mi swi tiva ku ti flights tetiya loko ti karhi ti ta ku na vanhu lava va nga buka va hakele mali aka ti airline tetiya ku na vanhu lava tirhaka kwale airport loko ku nga ri ku airport liya ya tirha yi promota swa vupfhumba swo vula ku vanhu lava va ta va nga ri ku tirheni hi mhaka ya demand leyi nga kona ku yakiwe a new 5-star hotel you know ya Radisson Safari a Hoedspruit Massachusetts yi tshama yi tele every week vatirhi lava tirhaka laha 105 ya vona loko ku nga ri mhaka ya swa vuendzi a va ta va nga ri ku tirheni mara hi mhaka sweswi lava va endlaka swa ti tour operating lava ti open safari vehicles va na ti package va hamba va ya teka vanhu kwalaha ma yi vona value chain ya koho ku njhani ketani leyi vuyerisaka mi hetsela mukwihi hi hetsela hi ku we ya Limpopo Go Limpopo. Go Limpopo. Ero so kun'wana hambi le Gauteng hambi le Mpumalanga Go Limpopo. Go Limpopo. Go Limpopo. Hambi le overseas Go Limpopo.
Mlamzi kesini swinene nkarhi wa Khensini Buthe. inkomo akhetha swinene mingisoro Mngana Lonene FM kusuka ka Limpopo Tourism Agency itatana ngoveni lava hi pulana vona kanhle ka luva ka va hi nyika xifaniso xa hila ntirho wa muxaka lowu wu hetela ku hi vuyerisako eka timhaka to hambanahambana leti ti fambelanaka na ku humelela hi ndlela yaleyo lava nge le ku vulavuleni sweswiwani i dokodela Chitereke Matibe lava va nge le ku vulavuleni kusuka ka kusuka ka ndawulo leya ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba a Limpopo hi vo lava a va ri ku va nge le ku vulavuleni sweswiwani a xitejini a ni kha ni rindzele ku kumbexani vatirhikulori va nga ni tisela mpfumawulo luwani ku twisanyana kantsongo ka leswi va nge le ku swi vulavuleni hi ndlela yaleyo hambi swi ri tano na hambi hi nga va kumi hi tata na vona hi ta kota ku va hi ku twisa ku kahle vona va ri yini hi ndlela yaleyo i 30 timinete ku bile awara ya 12 a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise kwini a hi amukeleni Bongi N'wamn'wanati Maluleke ya Bongi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi inkomo khalanga mwingiseri Nhlekane tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we President Cyril Ramaphosa na President Emmerson Mnangagwa va le ka nhlengeletano ePitori ku tengiwa ka nandzu wa Julius Mkhwanazi na Kagiso Lerutla swi hundziseriwile emahlweni swi hehla ehenhleni ka Dumisani Khumalo na van'wana swi herisiwile ximfumo mahungu hi xitalo hi awara ya n'we timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula ntiyiso mixeri wa Mngana Lonene FM nangona ko Africa wa vulavula ku haxela wona twi kusuka haleni a Masoring Archaeological Site ile Kruger National Park ka doroba ra Phalaborwa ngena igede ya Phalaborwa loko u tala ninga ko hela hi ku tisela ku dongona ku hlawuleka wa Africa wa vulavula hi ku seketeriwa hi va Limpopo Tourism Agency va ka va fambisana na ndawulo leya ya timhaka ta nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo tirho lowani wo va ka usimeka nguva ya ximun'wana lava nge ka nguva leyiwani hi laha ku nga ta va ka ku langutiwa timhaka ta ku hambanahambana leti ti va ku ti kha ti langutana na timhaka ta vupfhumba na mimbuyelo ya koho hi ndlela yaleyo hakhale ngopfu mi twe hi kha hi vulavula na tatana Ngoveni tanihi CEO wa Limpopo Tourism Agency se hi vulavula na vona va hi nyika xifaniso xa leswi hi nga swi langutelaka tanihi vaaki va Limpopo na n'wina nga ta endlela Limpopo se hi mpela ku fambiwa hi pfhumba leri ri nge #GoLimpopo nakona ku Africa wa vulavula ka Mngana Lonene FM haya mahlweni mingisaro wa mina a ni ku ri na ku rhamba na wena ku u ta na mahungu wahi kumbe wahi lama u nga na wona hi ku nkarhi lowu a ni nga la ku ta va nyika wona hinkwawo a ni lava ku na wehe u ta na timhaka leti u nga na tona nomboro ya leyi ya ntolovelo ya 0860 002543 hi ndlela leyi ta va ni kha ni kota ku twa ku xana u ri yini eka timhaka leti hi bulaka hi tona kumbe timhaka leti ti humelelaka la tikweni ra Afrika-Dzonga hi ndlela yoyoleyo ku kumeke purasi leri nge le ku endleni timhaka ta swidzidziharisi a Musina leswi swi nga mahungwini swinene hikokwalaho ka ku vilela loku nga kona ka ku langutiwa ka timhaka ta ku loko ku kumeke swidzidziharisi leswi a hi ro sungula ku kumeka swidzidziharisi a Limpopo xana swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani hi timhaka ta mapurasi ke swi nga va swi kha swi vula ku kumbexani ku na swin'wana leswi hi faneleke swi endla tanihi hi tiko loko hi langutana na timhaka ta mapurasi ke munhu bela riqingho ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyi ni ta va ni kha ni kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka ni ta ka wena twi kusuka haleni a Masoring Archaeological Site ile Kruger National Park hela hi nga ko eka mihlekano loyi tisala na ngona ko Africa wa vona hileswaku a ni tivi kumbexani swi vangana hi ku va ngopfu munhu a tikuma a ri a dorobeni minkarhi yo tala kambe loko u ri la makhwatini la ku twala na moya wa kona a wu fani na lowu baku loko u ri kwala kaya a ni vuli swona u nga ri ku natanyana kwala Kruger se na moya wu bisa swin'wana kambe a swi fani na loko i ri dorobeni hi ndlela yoyoleyo swi tikomba timhaka letiya
timhaka letiya ta ku ni mi twisa leswi swi nge le ku humeleleni swi ri ku tsandzeni swi tikombe va humini ka swona lava va fanele va ni mi twisa se loko ni ka ni nga twi nchumu swi vula ku ni ta twa wehe ku ri yini wena 0860 0025543 a hi twaneni ku n'we mi ri yini kwala mi nga koho hi tihi timhaka leti mi lavaka ku hi vulavula hi toho tani hi rixaka eka nhlekani lowu n'wana mi yingiseri loyi nhlekani aye bote minjhani boti hi pfukile hi ngo vona buti wa mina hi pfukile boti i hatlani wa ka ntuli boti lava ta fani enkomo Ntuli boti ku na mhaka liya ya tolo mani liya ni a ku vulavuriwa mata yona tolo liyo toyitoya ma vona ka loko vanhu va ya complaina lomu tikhoto ma vona ku ri no munhu a fanele ku va a humesiwa njhani a ndla ku khoma yona liya boti yana na mahlweni boti danke boti xo sungula boti munhu un'wana na un'wana boti loko a ya khoto u va a ri na loyara ku va yi n'wi defendela loko a ri hava mali ku na legal aid ku va yi n'wi assista so point number 2 la bootpad ku na timhaka to ri loko ri veni va vona ku ri a nga na nandzu bootpad why va nga yi aka loyi a khomaku case bootpad va submita ti-statements when under oath ku kombeta ku ri vona mati va nga va ti-witness mata ku n'wi representa kambe van'wani loko va endla sweswo va kha va endlela ku va kota kumbe mi kota ku swi vona ku i na nseketelo wa ku fika kwihi va n'wi seketela ku fika kwihi na mkuma bootpad ku na botu van'wani mata lava nga vulavula tolo ma vona ku ri loko hi zama ku benda nawu bootpad ma hi dyondzisa yini mata aka vana va hina loko hi fambile bootpad va ya sala va hanya njhani ka randuku mata because vutomi a bya waya phela se loko ri veni nawu laha bootpad a va wu pfumelela ku va wu tirha leswi wu nga endleriwa swona ma hi lava nga swi dyondzela because ku va hi kombeta vana va hina ku loko va ku ri crime does not pay swi twisiseka ma vona ku ri okay ku na ti-consequences to karhi mata upon ku transgressa timhaka ta nawu na mtwisisa kambe mara loko vanhu va kombisa ku vilela va onha yini ni vula loko va kha va seketela munhu loyi va n'wi seketelaka hikuva va kha va cina va yimbelela kwala ka tindhawu teto va ya ti endlela kona okay bootpad mi ta vutisa n'wina bootpad ku ri reason yo va endla leswiya va zama ku promota yini na ku ri upon munhu va kha va ku we teto wena hambi i ri ku tengeni kona i nga le ku tengeni kona a ku seketela i swi tiva ku i na vanhu lava ku seketelaka ni hleketa ku va kha va vula sweswo mara mina bootpad ko vona ka mina bootpad ku munhu un'wana na un'wana bootpad ku va ku ri mata a suspect mata until mata proven guilty or else ku va ku ri na timhaka to a humesiwa ma vona to timhaka ta verdict loko a hi pfumela ma vona ku ri ku va na order bootpad loko laveka maphorisa bootpad ku va ma ya va monitora laha bootpad leswi humelelaku le handle ke mara ku va ku ri na shortage tala ka policing sweswo bootpad mata loko ri veni va ku ri no Ntuli mata u fanele ku appeara mata le khoto ivi lava ni favor ku mata va ku ri no a hi ta marcha ku mabazi 99 ku fanele ku tlhela ku laveka na manpower foot ma vona ku ri ku nga vi na distraction ka ti-structures tin'wana na tin'wana ta society so demo hi ya leni bootpad mata ku ya tala le bootpad va tlhe va rila mata na maphorisa le ma vona ku maphorisa ku va na ti-complaints to ka ti nga twakali mara ta twakala ma vona ku ri policing ku ri a yi le ka full force kahle mata ka matirhelo so why ku nga vi na ku niketa tikhoto bootpad ku va tona mata ti hlela milandzu mata ya hina ma vona ivi decision leyi khoto yi tekaku ku yimiwa hi yona na mitweli boti wa mina khensa swinene loko mi te na tlhelo rero inkomu khenseli swinene Ntuli tanki boti wa mina inkomu sweswo mi yingiseriwa Munghana Lonene FM Ntuli lava a hi bula na vona eka nhlekani lowu va hi nyika tlhelo leri va nga na rona hi timhaka ta ku seketela kumbe hi ndlela leyi vanhu va seketeriwaka ha koho loko va tshika va khumbeka ka timhaka leti ti va endlaka leswaku va ya a khoto hi ndlela yeleyo kasi kusuka ka Limpopo Tourism Agency a hi amukeleni sesi mujaji loko ni sungula a ni hlekete ku i mujaji leyi mina yi tivaka
ayona imjaji yin'wana leyiwani kambe xivongo lexa veri i Makwela sesimjaji nhlekani mi amukereli ka Munghana Lonene Oh, here. Yes. Good afternoon. How are you? I'm fine. How are you? Good to see you after a very long time. Good to see you too. And thanks for the opportunity. Thanks for the opportunity too. You invited us here at Masorin Archaeological Site just to witness the launch of spring campaign. Tell us more about the purpose thereof of inviting us here today. The purpose is simple. Is for you as the channel between us and the communities of Bapalavora, where we are, the Kruger National Park, where we're celebrating 100 years of its existence, the people of Limpopo, the people of the district of Mopani, and the entire South Africa to know that Limpopo is here, it exists, it's beautiful. As I'm sitting with you, I'm looking at the sea of trees. Yeah. Because people, they would move here, they go to Durban or Cape Town for the sea. We do have our sea here, beautiful trees in the Kruger National Park. So we are saying, come and enjoy what we have in Limpopo. We are Limpopo, as our Honorable MEC says. We must create we are Limpopo movement where all the citizens capture beautiful memories, beautiful places of Limpopo, share them with the world, share them with the neighbors in other provinces, share them with the international tourist who wants to come here to know that there is more to enjoy in Limpopo, there's more to explore in Limpopo. And in that, we'll be growing our economy. Yeah. We'll be increasing more jobs in the tourism sector. We'll be creating more jobs in the mining, in the agriculture, because everything is a value chain for tourism. Bari Limpopo has got many sites and places to explore, but most of us don't know about them. Does it mean by virtue of us being here and doing what is happening today, going forward, we'll be making sure that people get to know what they can explore in Limpopo? Indeed, we are here to say, come, we are in the Kruger, as I've said, one of our iconic tourism attractions in the world. Kruger Asia Mpumalanga. Limpopo has 70% of Kruger, and more animals you see them here. The beautiful biomes, you find them in this northern part of the Kruger National Park. But most of the cars of Kruger are registered in MP. Even when you go to Pafuri, it's MP. No. Today we are changing that narrative. Kruger is ours. However, we also collaborate with Mpumalanga in promoting the Kruger to the world. So it is all ours, the two provinces, one destination. Yes. Now, talk to us more about the very same purpose of this event. You've posed thereof, but then what will be the benefits of the ordinary person who is listening to us now about all this? The benefit I've already touched that tourism creates one tourist creates about 8 jobs because it's a value chain. Oh, you said 8? Yes. One tourist creates 8 jobs. Just imagine a person who has a hotel, B&B, restaurant, garage, person who's making linen for the hotels, person who's supplying fruits and vegetables, and all the surplus that the tourist needs in the province or in the country. So how many jobs? I just said minimum of 8. Yeah. So when you look at the entire value chain, for us to welcome one tourist in the province creates more than much jobs. Limpopo Tourism Agency has since welcomed the new board chairperson. Yes. Since he came in as the new board chairperson, what has he been saying to you and the entire staff? He is clear in his vision.
that we must pull together as LTA staff, as the province, to make sure that the destination is known to the country and to the world. Limpopo, what position are we in terms of being with regard to other provinces regarding tourism and how tourists view us? Wow, we are number 2 in the country. The only province that is giving us headache is KZN, and you know why? The Limpopians, they go to KZN. We must start here at home before we KZN. So the Minister of Tourism went to launch that we're going to be the host of World Tourism Day. And she deliberately went to Durban to Durbanize to come here and enjoy the beautiful nature of Limpopo. I understand there will be a feast of activities for the whole of this month. Are you in a position to share with us some of the activities that we'll be enjoying during the course of this tourism month? Yes, we collaborate with a lot of events, organizers and properties. The first week of September we'll be hosting the Africa Leadership Tourism Forum event where we are welcoming people from Africa in the province. The second week will be hosting the Explore Limpopo tourism markets in Zaneni. The third week we'll be going to Vembe to enjoy the one of the famous Royal Palapala family festival. Yes. Then the fourth week of September, we'll be welcoming the whole province to come and celebrate with us the World Tourism Day on the 27th. I'm sure you'll be inviting us in all those activities. You are invited. And what will be your parting words to the audiences out there regarding traveling and tourism in Limpopo? I'm saying we are Limpopo. Let's go out. In the second week as well, there will be a Mahala week where all the nature reserves in the province will be for free, including the national parks like Kruger National Park. They will become free at some stage in the second week where people can come, those who maybe are making hard to end meets to come for free for that day, but only the gate is free, remember. When you come, the restaurants and whatever, you have to put some few cents to come and enjoy and explore. But I've been meaning to ask that. What is the purpose thereof of saying, no, we're making it free. We're making it free this week. It's the entrance. Remember, when you get to the entrance, we collect revenue so that we can maintain these places. Yes. So for that day or for that week, we're saying, come on, just have a little experience so that you can come back and you can share with the other people that you haven't seen. They are beautiful gems in Limpopo. Lastly, there's been a year that I went to Mapungubye and I became Notinyana. I wrote my name somewhere there. Yeah. And when I went back to check, I realized that name has since been removed. Why do you think? Because in Paris, they don't remove the padlocks when we put our padlocks there. But there in Mapungubwe, you removed my name. Remember, Mapungubwe is a World Heritage Site protected by UNESCO, so there are some rules. Oh, yes. Okay. Yes. Hey, look at me. I might get myself arrested for sharing the unshareable stories. Otherwise, thank you very much, me. We really appreciate it. I sure hope we're going to have a good day here. Thank you. All right. So means Romgana non in February by Bulana Wana Imani Mjaji Makwela Sugaka Limpopo Tourism Agency Takama Vengela Ngarkale Yatoku Mavengela my comedy in Kuya Mateni Langtalak Bulana MEC Nakufumela Kumshani Tatle Bulana Mtsamashitulu wa board ibulana bona kambe indalale nangora ko Africa wa bla la ileka mngana lo na FM komandela ai hundeni la tabuya isamatlenda kalesh endla leswaku bindzu ra wena ri tiveka eka vayingiseri va xitichi xa Munghana Lonene FM. Xiyenge xa vunavetisi xa SABC xi fikelela nhlayo le henhla ya vayingiseri masiku hinkwawo, xikan'we na xitichi xa thelevhixini swa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga kun'we na xiyenge swa mabulu. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Tihlanganisi na hina hi ta ku endlela tihakelo to khomeka no fikelela xikhwama xa wena. Bindzu ra wena ra swi lava ku navetisa eka xiyenge lexi fikelelaka vanhu vo tala. Rhumela email eka sales@munghanalonenefm.co.za. Munghana Lonene FM, Magombandlela.
ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi. Eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene. Hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka. Nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Let's ibuyenyulu bya mahele ya vhiki iwa kwini number 4 try by force. Twana leswaku ku ya hungasiwa kwini emaheleni ya vhiki leri. Pfukani Vatsonga hi Sonta hi ta va eka hi bomisa ndhavuko eMalboro. Ku ta va ku ri na makhwaya, varhurheri i tintombi ta ka Gaza. Timitsu to Vatsonga hi Sonta hi ta va hi cina eThembisa eIvory Park. Ka Nkwanyani hi ta va hi bomisa ndhavuko hi makhwaya na xibelani. Khomanani Mamelodi Top 3 na Tivoneleni Magaza Club hi ta va hi bomisa ndhavuko hi ri Extension 12 ka Mhlongo. Njovo na xibelani swi ta ntluruka. Swifuka swa Nghunghunyani Vatsonga hi ta va hi bomisa ndhavuko eNel Mafias Extension 2 ka Tatana Frank Maluleke. Hi Mgqivela na Sonta hi ta va hi cina makhwaya. Muyingiseri lemuka leswaku xitichi xa Munghana Lonene FM vafambisi hambi ku ri vahaxi va xitichi a va na xiave kumbe vutihlamuleri eka leswi humelelaka emakhwayeni. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ente eso mintsira Munghana Lonene FM na ngana Africa wa xala wana twisuka leno Amasorin archaeological site a Kruger National Park ni khome meyara wa masipala wa Phalaborwa councillor Miriam Malachi la ku bula na vona la khale nga se tshama ibula bani zondi meyara nhlekani inhlekani minjani muhashi na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene ipfukile i khale ngoni nga se ri torturero ka Africa wa vulavula mi nghene kwi itumberi mihlawulo leyiwani mitumberi mara hi kona manje mi kona okay ai yitseni mahlweni namuntlha hi tela Amasorin hi rambe va Limpopo Tourism Agency kusuka ka ndhawu leyi xitareka Matibe ya Pfumba tanihi varhurheli mi titwa njhani? hi titwa hi tsake ngopfu ene hi titwa hi ri lava hi nga hlonipheka swinene loko va ta va va hlawurile ku ta va ta launcha spring leyiwani la Masorini a Kruger National Park a va Phalaborwa municipality la ku nga 1 kilo gate loko ri le ka masipala ku fika la gate la i 1 kilo a wu hlupheka muhashi ku tala ene hi ta ku amukeleni ka vayenzi va kusuka kule na le kusuhani hi va tshembisa na ku va ta hlayiseka swinene ene va amukeriwa hi mandla mambirhi hi va Phalaborwa municipality. Kambe loko mi kha mi amukela mi langutela yini ku ya mahlweni? Loko hi karhi va langutela ha swi tiva ku ri loko vayenzi va karhi va tala swi boosta na economy ya hina ya Phalaborwa ene swin'wana leswi swi lavaka swi create na kambe na mintirho hi ku loko vanhu va karhi va tala la na wona management wa Sun Park wa ngetelela ku ta swi vona sweswi ku ve na tiposo leti ti nga huma ta ku tala la ti learnership la vana va ka hina va nga ta koma va apply va kuma swintirhwana kwala Kruger National Park van'wana ku ta va ti learner guide van'wana ku ta va ku ri vona ma ranger van'wana ku ta va ku ri ti general sweswiya na sweswiya mintirho hi koho a va nghene ka ti website va apply leswi swi ntsakisaka hi ku ta ila Kruger National Park. Sani byeleni loko n'we mi ri masipala mi rhurhela mi kutani mi rhamba vanhu mi ku vanhu tanani hala a va Phalaborwa mi kahle mi ta swi kota ku hi rhurhela leswi mi ngele ku hi rhambiseni swona? Hi ta swi kota mi ta tsundzuka ku ri ze hi nga ba hi ndhambi mapatu ma nga fambeki maburo ma nga fambeki xin'wana na xin'wana a xi tlhelele to zero se hi ringeta ku vuyavuya loko hi kuta hi lunghisile mapatu lama ya hi ku un'wanyana a nga ku hi ya njhani kwale hikuva ta ku na mapatu hi lunghisile na maburo lama ya ma lunghisiwile swilo swi tlhelele vutshan'wini a vate hi va tshembisa ku va ta hlangana na the big 5 va ta swi vona na n'we mi swi vonile a swi nge endleki ndlofu ile kaya la ngala yona na vule loko ha nghena hi la hi nga hlangana ngala kwala xikarhi la hi fika hi kuma tindlopfu na sweswi swa timhala swi tele a swi komberiwi
leswa swi humi u fanele u arrange na management ibe va hi endlela va hi swekela hi dya hi ri kwala usuka u yi rhwele hi khwiri. namuntlha eka siku leriwani laha ku nga na dokodela Chitereka Matibe, swin'wana swa leswi hi nga swi langutelaka kusuka laha ku ya mahlweni, mina loko va Phalaborwa loko ni mi tsundzuka Marula Festival, n'wina ke tanihi masipala mi tiva ku hi swihi swin'wana leswi hi nga swi langutelaka kusuka sweswi ku ya mahlweni? Loko hi ya nghena ka September ku ta va ku ri yona n'hweti liya manjheni hi vitaka ku ri i tourism month. Hi ta va hi langutele nakona la Kruger va ta endlela vaakatiko hinkwavo a va hlawuli ku ri huma kwini, va ri i mahala week va ta nghena mahala la a Kruger National Park va nga hakeli nchumu. Mara nakambe mhaka yikulukumba leyi ni hi vonaka la leyi mfanele vanhu va yi langutela i ku loko va karhi va ta Kruger va ta ku holeni na mimoya ya vona na mihleketo swa horisa sweswiya. Futhi loko va ku tshikile wa ha ri kwalaya wa ha rila wo nghena la gedini u driver u ri one loko ya huma leyi u horini a swa ha hluphi munhu ka ku etlela ku koho ende la a ku khomakhomi network swona hambi sweswi loko u langutisa ti-MTN na tifira se a ku na loyi a nga ta ku disturba a endla a va rhamba ku a va te va tiyimisela ku ta ku wiseni loko va tala na TV kun'wanyana hi kona la va lava wena na swiharhi mi ri two mi vulavula na vutomi bya n'wina mi ta suka mi ri right la kambe mera hikokwalaho ka yini mi nyika xikombiso hi ku tshikiwa i ku di experience vanhu va nga ringana na anti ku va ngaki valungu vanhu va ka hina van'wana va lovele hi vavasati va ta va ri one lava fika va hola se mina na va interviewer why are you sitting alone why you ri one se va ni hlamusela ku a swi fambangi kahle un'we u va a ri ka divorce se ni ku se u titwa njhani ku ni le ku holeni wo loko ni wa ku hola nghena Kruger National a mali ya ku a yi talanga ngopfu ku nghena laha gedini i ta ti holela i ti dyela leswi swi lavaka hala ndzeni nyama ya xiharhi i ta yi kuma wo vula ku na dya kudu kumbe na dya impala kumbe hinkwaswo swi kona hi swona sweswi hi nga dyeko hi swihi leswi mi nge a mfambi mi nga swi vulangi mera ngopfungopfu loko kha hi langutaka ka timhaka leti ta vupfhumba leti ti va ku ti khutaziwa ka siku ra namuntlha? Vanhu va Phalaborwa va fanele va teka advantage leyi ku hina we are a mining town. Loko hi ri mining town loko mi mine liya yi ya ku weni hi ta va hi sale na tourism leyi. That's why hi fanele hi tekela nhlokweni ta mhaka leyi ya vuendzi ene hi fanele hi seketela. Ku nga vi na vanhu lava tshamaka kaya va nga ti va ta seketela ku nghena a Kruger hikuva va ta vona unga ku i wild elephant a yi tirhi nchumu, so va fanele va vhaka hala ndzeni hala ku booster economy ya hina. Mi ta swi tiva ku ri lodge ta hina tihotele ta hina ta tala loko vanhu va karhi va ta hi n'hweti leyi ya tourism i booster na ikhonomi ya hina ya Phalaborwa. Hi rhandza ku va byela ku a va te tatana Xitereke laya namuntlha Dr. Xitereke MEC wa hina va lonjela Phalaborwa va karhi va kombisa kahle ku ri leri hi rona doroba leri ri nga na gate ri yoxela Limpopo ya ku nghena la a Kruger National Park kun'wana hi kwini mi tiva ku n'wina ka ku sasela ku fana kwala a ni ku tiva kun'wana ha ri ku ringeteni ku lata aka vika koli vero koli kambe ku na muyingiseri un'wana nga ni rhumela papila la i ri khala i nga rivali ku byela mera ku ambeni fami ya mati atso there a ni nga kuhela ku vulavula leswi kambe i byela ku ni nga rivali i swivuletolo namuntlha wo ni tsundzuxa ku i nga rivali ku byela mera ku ambeni fami ya mati hi busy fala ti-leakages a hi hluphe ti-leakages ngopfu la masipaleni nkarhi luwa wa wa disaster tiphayiphi ti fike na tona ti affecteka so ti endla ku ri ti-reservoir ta hina ti nga tali mara sweswi loko ni vulavula va ri Ward 7 hi na ti-program ta massive hi le ku endleni sure ku Phalaborwa yi vuyela matshan'wini ya yona na kwale majenjeni ta va fikela a tsale hashtag hala ka WhatsApp ya Mike ya mina hi makumu ni vheta ni vona ku ri majenje ya vhakeriwa na yona vhiki leri rake hi hlasela na ti-officials ta hina Mike u ta va a yi notile hi lava ku vona vanhu va hina va kuma vukorhokeri hinkwako na le makaya na le kwini gona those days ta ku vanhu vo to tlela mitirhweni va nga tirhi tirhi ti-office sweswi hi humini na hina hi tirha handle less office work
nemetwele mayara akhetsa swinene a tsaka ku mbona mani khale nga simbona Putsaka hina hi khensile khalanga. Iko akhetsa mixero mngana lona ne FM ra ba ibula na bona e mayara wa masipala wa Phalaborwa ku nga councillor Miriam Malachi a ibula na bona la ka ilang teko fukota makata ntirho lowu nga rambiwa hi wona ntirho lowu rambiwa hi dokotela Chitareka Matibe ku nga MEC wa ndzawulo leyi ya timhaka ta nhluvukiso wa ikhonomi mbango na vupfhumba a hi bula na vona va ta vona leswaku tanihi hi rixaka hi tiva njhani loko swi ta ka timhaka ta vupfhumba hi tiva timhaka tihi loko swi ta ka timhaka ta hi laha vupfhumba byi vuyerisaka rixaka ha kona MEC hi ta bula na vona loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara yan'we va hi nyika xifaniso xa ku hi swihi leswi va kha va swi vula laya loko kha ku simekiwa pfhumba leri na ku xinkoka wa ku simeka pfhumba leri hi wihi na ku tanihi ndhawu va lava ku fikelela yini hi leswi hi nga ta va kha hi languta swona eka nhlekani lowu nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni famba na Ncindani Eric Mabasa eka nhlekani lowu kwala ku nga yingisela khona mixero Munghana Lonene FM nhlekani lowu hi ku haxela hi ri la Amasoring Archaeological Site eKruger National Park a handlenyana ka kwalomu ka tikhilomitara ta 15 kusuka a gedeni ya Phalaborwa hi ndlela leyo ku ya hi executive ku ya hi mayor veri ku ri koxa Limpopo ku nga na gede leyi nga le dorobeni a ni tivi ku ri yini kwalaho nga kona nomboro i 0860002543 ehenhla ka nhloko i awara yan'we a hi kumeni mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi nomo wa Bongi N'wamn'wanati Maluleke ya Bongi Bombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Magombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe. A ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Bongi N'wamn'wanati Maluleke. Khensile khalanga kuseriwa nkarhi mingisela mahungu ya awara yan'we enhlekani hungu leri nga rhanga emahlweni timhaka ta vaaki va le matikweni mambe na ku tlheriseriwa eka rikwavo ka vaaki va le handle swi languteriwile ku va ku burisaniwa hi swona eka miburisano exikarhi ka President Cyril Ramaphosa na President wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa hi nkarhi wa nhlengeletano ya Commission ya matiko lamambirhi kumbe ya Binational Commission leyi khomeriweke ePitori namuntlha loko a vulavula loku kongomile eka nhlengeletano xiyenge xa mahungu xa SABC holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Leon Schreiber u vule leswaku vufambisi bya vaaki va le matikweni mambe na ku tlheriseriwa ka vaaki lava nga laha tikweni va nga ri na maphepha mpfumelelo swi ta va xiphemu xa miburisano laha komiseke leswaku ndzawulo ya ku yi ta langutisa eka mhaka ya ku tlheriseriwa ka vaaki eka rikwavo kusukela ku tumbuluxiwile ndhawu ya nkarhinyana eMosina ku seketela mapfhumba lawaya. This is an issue that really relates to both countries, and that is something that we will continue to focus on to make sure we've got a lawful, dignified process that plays out in that environment. I think beyond that, the relationship between South Africa and Zimbabwe is critically important in this region on a number of levels, including migration. Kutenguwa ka nandzu wa vukanganyisi na vunkungundwana ehenhleni ka xandla xa maphorisa masipala wa Ekurhuleni loyi a yimisiweke nyana ku tirha Julius Mkhwanazi na mufambisi wa masipala Kagiso Lerutla swi hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ra vu29 n'hweti leyi taka lavambirhi va yile ekhoto ya magistrate ya Boksburg evuxeni bya Joni va langutanile na swihehlo swa vukanganyisi vunkungundwana na ku sivela ku tirhisiwa ka nawu. Calvin Mabasa wa vika. The state has supplied the defense with further particulars, with Mkhwanazi's lawyer confirming that he is ready for the matter to proceed to trial. Lerutla's legal team says it is preparing representations for the withdrawal of charges and is seeking an affidavit used to obtain a warrant of his arrest. Lerutla is accused of paying about 400,000 rands to Mkhwanazi and an alleged impersonator to appear in court on his behalf after he was arrested for speeding and for Lerutla to attend a job interview. Both accused remain out on 30,000 rands bail each.
xirho xa palamende xa vandla ra NCC Fadil Adams u sorile papila ra vumbhoni ra section 27 leri nga kombiwa rona eka khomixini ya madlanga. Adams u nyikile vumbhoni tanihileswi a lulamiseke no sayina papila ra vumbhoni swi fambisana na section 27 leri a nga ri heleketa hi yexe eka mulavisisi Dylan Perumal wa le ka xiyenge xo lavisisa vukungundzwani xa IDEC. U vula leswaku papila ra vumbhoni leri a ri heleketeke ri kombisile timhaka ta xiyenge xo lavisisa ku dlayana ka vanhu swi fambisana tipolitiki PKTT na swin'wana. Adams loyi vumbhoni byakwe byi rhangeriweke advocate Lee Siegel Ncube u byirile mutshamaxitulu wa khomixini Mbuyiseli Mahlanga leswaku matsalwa lawa ya papila rakwe ra vumbhoni ya nga va ya cinciwile kun'wana hambileswi nga na nsayino wakwe eka wona. I'm Dear Makar right now because as you can see, I mean, even in my section 27. No need for onsog Dear Makar. No, I'm Dear Makar right now because as you can see, I mean, even in my section 27. No need for onsog Dear Makar. No, I'm saying I'm... Go to page 57 of file 2, your file 2. Oh, just a minute. You said you were explicit about the forklift, and you were explicit about PKTT as well, weren't you? Yes, Commissioner. Right. Excuse me for what I'm about to say. Yes. I'm starting to feel like a madman with what these people are saying about my paperwork. That. Xiyenge xa vuchuchisi xa tiko NPA xi herisile ximfumo swihehlo swa vukanganyisi na vukungundzwani ehenhleni ka nhloko ya xiyenge xa vugevenga bya vunhlori Dumisani Khumalo, Brigadier Dineo Mukwele na ntlhanu wa van'wana va hihliwa ekhoto ya majistarata ya Pitori. Swihehlo a ku ri swa mayelana na ku thoriwa ka Mukwele. Ntlawa wu khomiwile kumbe a wu khomiwile hi khoto ya vuxika n'waxemu no hihliwa hi ku thola Mukwele swi nga fanelangi. Leswi va kona tanihileswi vumbhoni eka khomixini ya madlanga lebyi nga kombisa ku ehansi na nandzu wa khoto byi andlariweke. Muchuchisi wa mfumo Joy Hlatswayo. It is my instruction, Your Worship, from the Office of the National Director of Public Prosecutions that the representations have been considered, and it is my instruction, Your Worship, from the head office, the National Director of Public Prosecutions has instructed the state to withdraw all charges, the charges of corruption and fraud against all 7 accused before court. Vandla ra ANC eWestern Cape ri kombisile ku tsemeka nhlana no vilela swinene hi ta leswi ri swi hlamuselaka tanihi ku dlawa hi ndlela ya tihanyi eNaisna. Vandla ri tiyisisile leswaku vavanuna vambirhi va dlayiwile eka mhangu leyi ya ku va ku kona naswona vavanuna lava i swirho swa vandla ra ANC. Mandla Matiwane na Mandla Jololo. Matiwane i khale ka mukhanselara eka Ward 7 eka masipala wa Naisna kasi Jololo a ri n'wamathekisi wa ndhuma endhawini leyi. Jololo a khomiwile enkarhini lowu nga hundza mayelana ku dlawa ka khale ka mukhanselara eka Ward 8 Victor Molosi kambe a vuya a basisiwa eka swihehlo. Maphorisa va le ku laveni ka vaehleketeleriwa. Mangu ya ku dlayiwa ka lavambirhi yi vile kona u nga se hela 24 wa tiawara ka ku dlayiwa mukhanselara wa vandla ra ANC Aubrey Tsengwa loyi a ri khale ka meyara eNaisna loyi a nga baleseriwa a lova tolweni. Ku hela ka mahungu ya hina ya awara yan'we ku langutana kambe hungu leri nga rhanga emahlweni eka awara leyi President Cyril Ramaphosa u le ka nhlengeletano na President wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ePitori. Man'wana yi ta tlhela hi mana wona le ka awara ya 2 hi nhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana Timaluleke. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Ka nkarhi hinkwawo loko komiti ku ri na ntshamo wa komiti u famba hi langutise nawu wa tiko langutise milawu ya palamende hi ku a wu lavi ku ri endzhaku kumbe loko komiti ri tiyeni mahlweni ku va na ti-legal review ku va na van'wanyana va ya ku khoto va tsutsumela khoto va ku no matikhomelo kumbe mafambiselo ya komiti a hi lama ya nga le xinawini. 80% ya trade ya hina na Afrika yi endlakala la SADC area. So leswi swi endlaka la swi xavisiwa kona la. The rest ya 20% ya leswi swa vonisa leswaku ri thalanga a hi swi koti hina hi nga vaaki va Afrika-Dzonga ku ri hi nga ti isolate from the rest of Africa. Particularly hi nkarhi lowani laha nkulukumba Trump na yena a nga tshama na n'wini
wa hina u hefumulela anangweni wa hina hala na vanhu va le Europe na vona a va lavi Afrika-Dzonga hi loyi president a fanele a ya ka G7 va decide ku ri va n'wi rhamba va phinda va n'wi byela ku ri ha ku rhambi tlhelela kaya manje u nga ti no tala engoma vanhu va yi cincile va endle ebindzu laha va endlaka emali because loko ndzi a ku ri sweswo munhu a nge fosteli ku a bingoma a nga na yona permit leyi ku yaka eka Ndabezitha wa tiko rero ni komiti leyi yamaku i-PICC ya le province kumbe eka masipala leswo swi hi hluphaka ngopfu kokwana leswi endlaka vanhu va beta ngoma va nga na permit nkulu wa munhu kokwana khalanga Fred Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM Makombandlela na ko Africa wa vulavula tisala wona tweak suka haleno a Masoring archaeological site yeah retule a Kruger National Park le a ka masipala wa Phalaborwa mbatwi lava nga bulana bona ku fika sweswi kambe la ta twa n'we ku ngomeri yini kwala muka kona 0860002543 iti timhaka leti mitsakela ku eti kuma ka bula hi tona nhlekani lo loko a rindele ku bulana MEC Dr. Chitereke Matibe ivi kusuka kwalano ita tlhe bulana kambe na mtshamaxitulu wa board ya Limpopo Tourism Agency ku nga vona tatana Freddy Griva hi ndlela yoleyo hlanganile namuntlha nteri ile Amasorini la ngele ku buleni la ngutata makata bupfumba ka nguva leya ximunwana ho vula ku nguva ya ximunwana kambe ra badyambo ntlhoelwa wa mina ni nga ta na wona loko se ni famba la u ta va u nga ha ri kona hi ku rile ku beni dyambo hi ndlela leyo kambe tin'wana ta timhaka leti nga ri va kha hi ti languteni nhlekani lowu minxero Munghana Lonene FM loko MEC va nga se fika na mtshamaxitulu wa board va nga se fika a hi ti wena ku wena kwala ku nga ko u ri yini nomboro i 0860002543 hi twa ku timhaka ti nga leti u lavaka ku hi nga fambi hi nga vulavulanga ha tona eka nhlekani lowu laha hi nga kona kambe hi la ku ta twa wena kwala ku nga kona 0860002543 a hi amukeleni n'wana minxero hi loyi nhlekani a ni nga pressanga kona phela loko hi tirhela la kotani a swi olovi swin'wana kama n'wana loko ko wa pressa kuma ku a wu pressanga kona kambe 0860002543 nangona ko i Africa wa vulavula ntirhi ku haxela wona twi kusuka haleno archaeological site yele Masoring a Kruger National Park ile ka masipala wa Phalaborwa hi ndlela yoleyo la andri kona a kha ku tirheka kahle ngopfu ku konda un'wana sweswiwana a tata tota xikontiri a ni xi tivi xikontiri lexi i xi tote kwihi se ku sungula ku nuha xikontiri la ni nga ko sungula ku nuha xikontiri la ni nga ko se mi ngo twa ni kha ni khohlola ku nga ri khale kambe hambiswiritano 0860002543 nangona ko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM ntirhi sweswiwana na la ku ta twa n'wina ku mi ri yini kwala mi nga kona mi khomete timhaka hi ndlela yoleyo lava va nga committee timhaka kwala mi nga kona hi ta kota ku twa ku matirhelo ya n'wina ya ri yini a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku yena u ri yini 0860002543 nhleka nhlekani mpfukeni xikulu hi pfukile mjani Ed hi pfukeni xikulu xa mina ni ku twela kule ngopfu a ni tivi ku manita sweswi xikulu swinene okay xikulu xa mina ha enjoyani kwala Masorini xikulu xa mina a ku tshama vanhu va Phalaborwa mara xikulu a ni la ku lemukisa vanhu va South Africa ka mhaka ya madlanga outcome ya swilo leswi nga ku humeleli ka madlanga commission special hala ka SAPS vaakatiko va na a negative impact va le ku voneni ka maphorisa hi ndlela yo biha se mina xikulu a ni la ku lemisa vaakatiko ku hina la ka lower ground la hansi la hi le ku tirhisaneni kahle na maphorisa and maphorisa ma hina ha ma tshemba xikulu mhaka ya madlanga commission yo la ku rectify ti-mistake and munhu un'wana na un'wana wa ndla mistake yo la ku rectify ti-mistake se vaakatiko va nga vi na that attitude ya ku maphorisa ha ma tshembi
ha tshema vaakatiko va tshembisana a va tirhisana maphorisa ma hina ta nyika xikombiso xikulu hina ni ta vulavula hi namuntlha a Hatlani Muyexe a hi vitani maphorisa QLTC, Quality Learning and Teaching, ma swi tiva xikulu a mi ri thicara. Se hi vulavula na vana hi nyika chance maphorisa va lemukisa vana hi ku abusa swidzidziharisi hi ku ka va nga ri discipline ku outcome ya kona ku endleka yini. So maphorisa ma hina on the ground ve le ku tirheni. Se mhaka ya Madaka Commission a yi vuli ku hi ri phorisa rin'wana na rin'wana maphorisa va ha ri ku tirheni. Se a ni lava ku vula ku hina as vaakatiko va South Africa we have to support law enforcement agency ya hina a hi supporteni maphorisa ma hina. Mhaka ya madanga xikhulu anyone want a mistake but let's support our police officers xikhulu xa mina. Kambe loko un'wana na un'wana wa endla xihoxo mbula yini? Ni vula ku like Madaka Commission yi focus yi prioritize SAPS department. So na loko ya ka vula ku SAPS va ndle xihoxo hi swo vula ku swona. Ni vula ku loko ho ya hi ku na loko ho ya ka fana sweswi a ni ma swi vona board pad na loko ho ya ka health hi ta tikuma ti-challenge ku fana xibedhlele xa Thembisa. There are people officials from Department of Health va nga endla ti-mistake ku dyiwa mali ya xibedhlele xa Thembisa. So loko ho ya hi ku khometela vanhu lava hi ku ya hi ku hi nga thembi vanhu lava hinkwavo phela tamatisi rin'we ri nga borisi matamatisi hinkwawo mara hi ku komisa xikhulu xa vanhu la ku vula ku vaakatiko va hina kwala hi nga kona whether hi le ka Minga hi le ka Thomo hi le ka Bungeni supporteni maphorisa ma hina hi hinkwawo maphorisa lava va nga corrupt lava nga wrong xikhulu. Let's support because maphorisa hi vo va endlaku ku vaakatiko va South Africa va va safe. So if hi ku maphorisa a va tshembi and then we are in the le ka ndhawu ya wrong ngopfu xikhulu xa mina. Kambe ni byeleni ku loko mi fika ka xiyimo xolexo mi va mi kha mi fikela ka xifaniso xo fana lexi mi nga sungula hi xona xa le Hatlani Muyexe loko mi teka xiboho xa ku tisa maphorisa a Hatlani Muyexe a ku ri mhaka yini? A ku ri mhaka ya ku vana va hina a va discipline and you will remember xikhulu dyondzo ya n'wana i n'wana hi yexe i thicara i mutswari. So vana vo tala lexi hi nga xi discovera as a collectively whether FGB, QLTC na leadership the stakeholders i ku miti yin'wana environment leyi vana va hanyaka ka yona hi yona yi va ku yi endlaku vana loko va ya xikolweni va fika va nga hanyi kahle. So hina we invited maphorisa ma hina ku va ta xikolweni va ta vulavula na vana ku n'wana loko a endla swilo swa so a ku heteleni swi ta endla so. Loko n'wana a tekiwa titiwo xiphoriseni va n'wi thyakisa titiwo a nge he koti ku kuma ntirho. So a ku ri just an advice a ku ri just an motive. A ku nga ri mhaka ya ku kumbexani vanhu ve le ku lava nga koho vanhu ve le ku vana van'we va sungula ku va na mahanyelo yo biha a ku nga ri mhaka ya swona ngopfu kwalano? No, a ku ri swona ngopfu xikhulu a ku ri swona ngopfu ene hina va karhata vana van'wina kwala ka Muyexe hi swo mbula ku swona? Ya ku na lava karhataku but a hi hinkwavo xikhulu xa mina a hi hinkwavo. Se a ni ma swi tiva xikhulu n'wana wun'we i fika onhela vana vo tala. So se hina halomo a ho lava ku just maphorisa va va kombisa ku loko va hanya so ku ta endleka leswi hi ku ya hi xinawu hi leswi a hi endlela swona namuntlha xikhulu xa mina. Okay, na mi twa n'wini 08600025 na leswiya swa ku loko ni vulavula na MEC laha ni ta va vutisa hi timhaka ta xangoni ku yi fika kwihi i fambile edi 0860002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona tweet kusuka haleni Amasoring hi laha hi nga kona eka masipala wa Baphalavurwa la andzeni ka ntanga wa Kruger National Park hi loko ki famba hi vugondo leri ra ku kongoma
a camp liya ya leli thaba hi ndlela yoleyo swa tikomba ku timpfula letiya na ndhambi luya a ku ri na tindhawu to tala leti a yi onhini kambe ka hlakarheka ka vuyelela ematshan'wini hi ndlela yaleyo 0860 002 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona twi hi ri haleni a hi kuti ku mingisero wa mina u ri yini ti timhaka leti ku nge ri namuntlha ku ri ravuntlhanu ri tetani wa swi lava ku hi nga fambi hi nga vulavulangi hi tona a hi kuti mingisero wa mina nhleka 0860 002 hi ndlela leyi ta va kha hi kota ku twa ku xana hi tihi timhaka leti u vonaka ku swi ta laveka ku hi vulavula hi toho kwala eka nhlekani lowu hi nga eka wona kambe a hi ringeteni loko hi ri na un'wana mingiseri hi ta twa ku yena u angula a ku yini eka timhaka toleto hi ndlela yoleyo i nhlekani hello nhlekani aye papa lani ku na problem ka purasi rin'wana lexi kala vito ku na tindlela leti tirhisaka mapasi ya vanhu ti etlelaka ni vavasati loko va ya lava va chacha ntirhweni eChester eHospitalet i tindhuna leti endlaku sweswo i tindhuna leti endlaka sweswo n'wina mi yini kwalano mi va mutirhi na n'wina hi le ekumaketeni kwalano loko va vona ku na hina na mabindzu yo ringanela va hi caca se mi ri va tirhisa mapasi ya vanhu ku ndleka yini va hetlele vanhu lava loko va ya lavan'wani va va caca so va tirhisa mapasi ya vanhu va tirhisa mapasi ya mani ya vanhu van'wana va na mapasi vanhu va Mozambique swo olovile sweswo kwala la mi va ku mi ri ku mi ya maphoriseni le kusuhi mi fika mi mangala mhaka yeleyo maphorisa ya le Hospitalet va dya na homa va dya na ku endleki nchumu he vana ni mi twini ni tshemba ku commissioner wa xifundankulu xa Mopani i muyingiserinkulu wa nongonoko ni tshemba ku va kha va swi twa ku be maphorisa va le Hospitalet va dya na vona vanhu lava va endlaka leswi ku na vanhu va tirhisaka mapasi hi tindlela to ka ti nga ri kahle van'wani va sindzisa kumbe va nghena ka timhaka ta swa masangu na vanhu loko va ala va hlongoriwa hi ndlela leyi ni khomeli mingisero wa mina loko va tirhise ritirukulu hi ndlela yaliya ku ri nga humangi ku ya hi leswi a hi ta ri langutisa swona loko ri ya moyeni kambe mhakankulu leyi va lava ku hundza yona ni tshemba mi yi twile ku va ri yini 0860 002 nongona ku yi Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka hi mi amukerile laha hi le ka Munghana Lonene FM nhleka ya foni ya mina ka khomka bot pete mani ni kombela ku tlhelela ndzhaku nyana mani sivera ra vumbirhi lava va ku vulavula hi mapatu loko va ku na patu ra le Hospitalet leri maintainiwaka ni tshama kwala ka patu reriwa mina a ku na la ku maintainiwaka kona la ri nga onhaka kona u tiva ni tshama kona mi vula kwihi la ka patu leri ra kusuka a Hospitalet la ku ya Phalaborwa leri ra ku onhaka le bridge leri va nge leri ra ku onhaka leriya mi vula ku bridge mi vula ku bridge ri le ku lunghisiweni mi vula ku bridge ri le ku lunghisiweni ku hava na hambi sandi linene u ta cheriwa komba ri la ku sunguriwa kumbe concrete kumbe swin'wana na swin'wanyana laha timovha leti nga wela laha ku fa vanhu kona fambisa timovha swa ha ri kwalaha phakati ka bridge reriya kwalaya gojini reriya kwalaha a ni lave ku vulavula loko luya a vulavula siku leriya va ka a ni ngheni mani leyi nga ku yi lehe ngopfu na ku kombise bolo ta va ta fakanyana swin'wana swa ku komba ku pfalanyana kwalaho taniya swin'wana swa yelo la dangeni ra bridge ri nga berimuka na ku vona laha na ri vona laha patu ra R40 na kwalaha ri jika kona va vekerile va ku ta nghena ntsena vanhu lava tshamaka kwala ntsena handle ka sweswo vanhu lava van'wana va pfumeleriwangi ku tirhisa patu leriya ku fanele va tilori ku na mine yana yin'wanyana laha vo va nga ta va ta lunghisa patu va ku tilori ta ku latiya laha mine ya vona ntsena tlhelela ndzhaku ta ku ya timine ta va PMC na kun'wana tindluli kona lahaya ti famba hi le Gravlot ku hava nchumu laha ku na xikomba ku timhaka ta kumbe concrete yi nga cheriwa kumbe yini kumbe net hi mpfhuka timovha ti tlumba na leswiya swa tiplastic letiya ta yelo ti wela hala phakati ta ha tshamise sweswiya kwalaha se ni hlamaleni loko siku leriya luya a ku ha ku na patleri sweswi va nga busy va ri mentelaku le kusuka Hospitalet ku ya Phalaborwa loko a ni te ku pata ya ku herile ku mina ni tshama kona
ni patrol kwala siku rin'wana na rin'wana na mutandule kwala masiku hinkwawo ni patrol ya Pennsylvania se ka ta vula ku wa hemba hi ku xitanga xi pfumeni ku wa hemba le ta n'wi byela ku hawa sweswo a hi swona se mi ri ka patlera ra R40 a ku na la ku nga le ku lunghisiweni kona ku hava ku ya fika biloho leri le 4-way stop le ya Phalaborwa le biloho leri ya ka parile aka ku taniya ku na lava tshamaku kwalaya ku ndlula timovha hi tirobot na hete va nga ti faka kwalaya tilori a ti pfumeriwi ku ndlula ti famba hi patu ra Gravelot ku ri krekile patu ya tilori va ha pfumeti tana ta swa ku rhwala titala ku ta ti fika ti ndlula laha va parile aka ku tana ku ndlula timovha ti tsanani ka n'wana na bazi nyana ya vana va xikolo ku hava ya ku maintainiwa kona tani lava ku ta vulavula siku leriya a ha ri layinini ni kuma va ni koti ku nghena mani sa le ndzhaku ngoni we vanhu lava ntivo va vulavula swilo swini ku patire ko va rin'we ntsena kusukela laha baloni loko ta hi le Hospitaal ya ku ya fika kwala Phalaborwa ko va ri ntsena patu ri nga onhaka ngopfu laha no ne a mi nga si famba ni mi twile swi vula ku ta sindziseka ku ni ya vona leswi ni nga kwala Phalaborwa nta ni ya vona patu lero ni twa ku hi kwila ku nga ri ku endlekeni hi kwila ku nga le ku endlekeni leswi mati va mi ta va mi pfune ngopfu loko mo famba hi kokwalahaya mi ta ze mi ya fika Hospitaal mi nga vonangi nchumu la ku mentesiwaku kona nikisi ku hava kwala ku hava swi kona leswi va swi vulavulaka hinkwaswo leswiyani se mi vula ku yini mi vula ku vo bula no a ni nge vuli ku va hemba ni hi swona vo bula leswiya a ni a la ta vula munhu ku wa hemba xitanga xi pfumeli sweswo ni mi twile papa ri khenseli tlhelo rero mi nga vulavula hi ro inkomo butpet inkomo ve ri va tshama kona laha a Hoedspruit laha leswi hi nga byeriwa ku patrol ku lunghisiweni ve ri ha swona se hi ta twa ku xiyimo xi ri yini hi ndlela yoyole nkulukumba lava ni lava ku bula na vona sweswiwani hi hlangana ngopfu a ni tivi swi vula yini se hi hlangana ra vumbirhi hi masiku mambirhi nkulukumba Freddy Griver lava hi lava ku bula na vona tanihi mutshamaxitulu wa bodo ya Limpopo Tourism Agency tatana Griver nhlakani mi amukeleli ka Munghana Lonene nhlakani mi njhani hi pfukele mi njhani hi pfukele mina va ni tekerile me nambona mi la ku tekela mina a ni lava ni nga tekela votolo me va fika va ni tekela se mi ni tekela n'wina namuntlha swi nge koteki no a khensa swinene mi yi rhambeli namuntlha laha mi ri nguva ya ximun'wana spring ma yi simeka namuntlha swi vula yini swi vula ku ri campaign ya hina ya spring leyi sungulaku hi ti 1 ta September hi le ku yi launcheni la a Kruger because hi lava ku encourage vanhu va hina ku ri va teka nkarhi lowu na ti-opportunity leti nga kona na ti-package leti ti ta va ku available la ka ti-parks ta hina na hinkwako la a Limpopo hi lava va hi pfuna ku promota province ya hina va ta ti vonela leswi hi vulavulaka hi swona ku ri ku na swa kahle la Limpopo so hi ku va rhamba na ku va byela ku ri na ku va tivisa hi ti-program leti nga ta va kona swin'wana a hi burile hi swona tolo so hi yona campaign ya hina just ku pfula Limpopo ya hina for spring ku ri va ta hungasa a Limpopo hikokwalaho ka yini mi va na ku tsakela ku vanhu va ta hungasa a Limpopo ku kahle la Limpopo ku na swo tala leswa mara makankulu i ku ri vanhu va Limpopo i vanhu va kahle you know loko va ti nyika nkarhi va ta tshama na hina laha va ta swi vona ku ri vanhu va Limpopo i vanhu lava va rhandzaku swa kahle va amukela vanhu loko va ta so hambi leswi hi promotaku ti-site na ti-game lodge na climate ya hina because if aku titimela hala Joni ka titimela se hi minkarhi loyi ri tanani mi tambala tixoti mi ta tiphina la mi vona swa kahle mi dya swakudya swa kahle swa Limpopo so it's just a time to enjoy life
and ku khensa Xikwembu loko xi hi nyike enkarhi lowu wa ku hanya. A hi languteni ka munhu loyi kumbexana a nga va muaki wa le Limpopo mi n'wi langutela ku a endla yini hi nkarhi lowu hi ku minkarhi ku tala loko ku va na mapfhumba ya ku vitana vapfhumba ti-tourist ku ti ta ka ndhawu va fika va na mintlhontlho leya ku kumbexana va khomiwa nkuzi kumbe yini sweswo. Mina tanihi muaki wa Limpopo loko mi kha mi rhamba vanhu ku va ta Limpopo va ta hungasa mi langutela ku mina ni va na vutihlamuleri bya njhani? Xo sungula i ku ri na hina vanhu va Limpopo hina hi fanele ku sungula ku va ti-tourist loko ni ri a Vhembe ni fanele ni hala Waterberg ni ya vona ku ri ku na yini le Waterberg ni huma nje just for weekend or siku rin'we or masiku mambirhi. Xa vumbirhi i ku ri loko vanhu lava taku hi va rhambaku ku ri va ta hala a provinceni ya hina va va amukela kahle because vanhu lava hambi u kuma ku ri mina a na ntirho mara ku na vasesi ku na vabuti ku na vamhani lava tirhaku and vanhu lava taku la a provinceni ya hina va ta na mali ya vona va ta yi siya la provinceni ya hina so hi lava ku ri va ta hi vhakelela Limpopo so that va tisa mali ya vona so that hina hi kota ku va na mintirho ya vana va hina na vanhu va la Limpopo so hi kombela ku ri swa ku khoma nkunzi a swi yimenyana a hi nyikeni vanhu va hina opportunity ya ku ri va ta kota ku va na mintirho. Hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tshama xitulu wa bodo ya Limpopo Tourism Agency tatana Freddy Griva lava nga le ku vulavuleni mi hetisela mi ku yini hi swilo leswi mi nge loko na mi nyike moya la mi lava ku byela rixaka na vaaki hi ku angarhela? Ni la ku sungula hi n'wina mi nga rivali lexi xikombelo xa mina ku ri ni lava mi recorda ndhawu ya n'wina mi share mi komba ku ri no loko swi tika antirhweni loko swi tika a kaya mi ya kwini ndhawu yi leyi mi lavaka ku ri vanhu va tiva hi yona and na vona na va kombela ku ri no wherever you are loko ku ri na ndhawu ku ri na event anything about Limpopo a hi kombeni vanhu ku ri loko hi ri we are Limpopo who are we and ku humelela yini la hi nga kona ku nga Limpopo. Tatana Griff kezeni swinene nkarhi wan'wini ku tiya ku engeta khensa mina hosi ya mina enkomo sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i hafu ku pela awara yan'we nakona ku Afrika wa vulavula hi ta vuya hi yisa mahlweni kambe sweswi ni pfumerile hi tlhelela atindlwini ta vahaxi hi ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimise kwini nhleka mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Inkomo khalanga mingiseri inhlekani tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 President Cyril Ramaphosa u kombela leswaku va na vuxaka byo tiya exikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe ku tlhandlekeriwile swihehlo swin'wana ehenhleni ka ngamu ya Gagash. Dumisani Khumalo u vula leswaku lulamile ku tlhelela entirhweni a tirhela tiko. Mahungu hi xitalo hi awara ya 2. Mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani. Nakhalanga Pat Mathebula. Isaswo mingisela Munghana Lonene FM nakona ko Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleno a Masorin Archaeological Site Kruger National Park aba Phalaborwa hi la hi nga kona mingisela Munghana Lonene FM dyambu ri kona hi ndlela yeleyo kambe hi nge vuli nchumu va ri go Limpopo kandziyisa ndhawu ya vupfhumba leyi u ya ka yona loko kandziyise ndhawu ya vupfhumba leyi u ya ka yona
hi ndlela yaleyo loko yi kandziyisile ku hetelela ku endleka leswaku vanhu va kota ku tiva ku kwalaho hi nga ko xiyimo xi njhani hi ndlela yoyoleyo nongonoko Africa wa vulavula ka Munghana Lona FM loko nghenela mphikizano walowo loko wo nghenela mphikizano wolowo swi ta hetelela swi ku veka ka xiyimo lexiya xa ku va hetelela ku va na ku va u kuma sagwadi ra kona i ra ku endlela ndhawu yo karhi se nghenelani va ka hina mi nga endli ku swi twala ongeti n'wina a mi tivi ku endleka yini hi ndlela leyo hikuva loko mi ka mi endla tani swi ta hetelela swi endla leswaku mi nga koti ku va mi fikelela kumbe ku humelela hi ndlela leyo 0860002543 nangona ko eAfrica wa vulavula hi maxela vona thi kusuka leno a Kruger National Park loko ni la ku bula na MEC Chitereke Matibe dokodela Chitereke Matibe ku nga MEC wa nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo na va ku bula na vona sweswi kambe ni nga se bula na vona a hi sunguleni hi twa kun'we mi ri yini kona mi nga koho hikuva ha ri ka xin'wana xitichi ni nga pfa na twa wena kona u nga kona ku we n'wangulo wa wena wu ri yini a hi amukeleni loyi mi yingiseri nhlekani 0860002543 a hi tirhiseni nomboro yaleyo hi kota ku twa ku hi swilo leswi n'we mi ngemela ku hi nga fambi hi nga vulavulanga a swona nhlekani mi amukeleli laha hi le ka Munghana Lonene ayi njhani Butkala hi pfukeli papa mi nga vona ayi kona i Nonyana la Gauteng na vulavula hi ta vana lava nwaka byala masiku lawa va hi xipaki va hi khomisa ku tika vana lava byala byaniwa left and right ivile nga ku vanhu lava nwaka byala ngopfu i vana especially vana va xikolo na ndzi ehleketa ku ri xin'wana lexi endlaka ku ri vana lava ni byala ngopfu a ko va ku ri timhaka ta vatswari kumbe a va va advice kumbe loko mo cheka mabyala lawa ku na 0% alcohol for sure ma yi tiva na yo I think na yi endla ku ri vana va sungule ku nwa mabyala loko mi cheka mabyala lawa ku na mabyala nga ti-juice nje masiku lawa va endla swilo swa ku hambanahambana swa ku nandzika byala se bya nandzika masiku lawa swo fana ni cold drink so I think na sweswo loko a swo langusiwa nje kahle loko a swo langusiwa a swi fanele swi languta hi va mani lava lawulaka timhaka ta lava va endlaka byala because nga ku byala lebyi bya endleriwanga vanhu lavakulu kahle se va endlela ni lava lavatsongo ku ri a va ngheni as long mali nghena yi mahlweni because loko endli byala byi va ni chukele byi fana ni juice so what's the use ku ri ni juice ke swa va influence na swilo leswi ku ri va byala akhala byi bava mani a hi tiva byi bava ni nge mahlayi mavito a va byi bava loko mo ku byala byi bava khale mi swi tivela kwi kwa byi bava manwa ya ni ndi vutise question ya kahle ndanwa ne ni tsundzuka khale na ri mutsongo vo 80s vo 90s ni velekiwe hi 80 ni veta vanhu ku tshama va ni rhumi byala vanhu rhuma va fika va pfula loko va ha humile va ka va ye xiyindlwanini ni tsala ni testa nyana ni twa ku ri swilo leswi a swi nweki leswi ndizo ndi byala kusukela kwalani so lero na sweswi wa mini mo va ku hlamaleni ku vana lava va ngele ku tlulatluleni laha na byala va ka va tsakisa yini no sweswi ndana mara sweswi a ni tikela ku ve ni ku nwa a ndo nwa swa ku ri ndi nwa nkarhi n'wani weekend yin'wana yin'wana ndo nwa weekend leyo nje mara nda swi lava ku tshika mara loko ni ku na tshika loko ndi vona se va endle byin'wana bya maapula bya ma-orange so swa tika se leyi nga ka yona sweswi ya vana n'wina mi ta tsakela ku vona ku endleka yini ya vatswari na vo kahle as ri vatswari fane vhele vana va hi va nyika punishment ya kahle ni n'wana a nga ha biwi masiku lawa because me n'wana ne una 14 years so last 3 months back va ni byele ku ri va mbone a dzaha leswi a ndo ka ni nga swi tivi ni ku swi tiva mara se yeso va swi tiva va ri i vape a ni tiva ku leswi vita kahle na leswo swa ku nun'hwela swi nga ni ti-flavor so punishment leyi ni nga mi nyika yoho u ti u lava u kombela mali ya ku ringana 150 se ni te ku twa ku ri u dzaha xilo lexi anduku mana me you know what leswi nga swi endla ni puwerile na ni swilo swo leswi a ni swi tshama ni swi tirhisa ni swi tivi ndo vona a swi dzaha vanhu mara ni ta ku panicha swilo leswi nga ta swi lava ka mina ni kombela u nga kombeli nchumu kusuka la sweswi
until ni vona mahanyelo ku ri ma right. So last week ni sendele message ya hayi ni kombela rivalela ni nge team because u sitile leswaku wa lava mali and the punishment leyi mi nyikaka yona I think yi challenge na kahle naswona so vatswari a hi tlangeni ntirho ni ta hi kurisa vana lava vhele nga give up swa tika mara nga give up hayi va kombela ndlela no ni mi la khensa swinene tlhelo ri nga ta na rona inkomu khensile swinene inkomu nonyana khensa swinene nkarhi luwa 17 timinete ku pela wara ya 10 nongona ku Afrika wa vulavula hi ta va ya hisa mahlweni kambe sweswo hinkwaswo mingisero mina andaka loko hi ta va hi hundze laha u nga va mutwisiwa ku vava wa xiphiqo xa nawu ku khomiwa hi ndlela yo hoxeka ku hlasela ku herisa vukati loku nga kanetiwiki timholovo ta ku tirha swikoxo swo hlayisa na swiphiqo swa vatirhi clientele legal yi ku nyika vukorhokeri bya magota ya xiyimo xa le henhla hi ntsengo wa le hansi hi n'hweti xipano xa hina xa swa nawu xi yime ku lunga ku ku pfuna 24 wa tiawara hi siku SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula Ntiyiso mingisero munghana London FM na ku Afrika wa vulavula nta ri teka ritshungu rero nta kota ku twa tlhelo ra n'we ra timhaka ku ya mahlweni sweswi na ku amukela honorable va komba ku Jondo Ailu honorable dokodela Chitereke Matibe ila bana ku bula na bona la MEC wa nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo vo dokodela nhleka minjani pfukile minjani hi pfukile so namuntlha hi rambiwile ku hi ta va xiphemu xa loko mi kha mi simeka pfhumba leri ra ximun'wana mi ri yini ka vayingiseri a mi ku yini loko mi kha mi vulavula laya na vateki va mahungu? No, there I was saying today is not my day. Today is the day of the media. I'm not the honorable today. The honorable people are people of the media. Parapara FM. These are our guests. Today is the day of the media. We are just launching two key important programs. The first one is the Africa Leadership Forum. The other one is the Tourism Month, which South Africa we are hosting as Limpopo. So I just said, what I said there is just to say, it's not my day. It's the day of the media. We want the people of Limpopo to know their province. We want Mnganalon FM to show the people of Limpopo, Masori, elephant, the cheetah breeding, and any other area in the province which requires to be shown. We are Limpopo. Every day when you wake up, just post and say, this is the beautiful place of Limpopo, and post it. And we want to market it to the world. Limpopo, you know, if I'm to give you just a small thing that I heard from other countries when I was outside, they said, you have got a very beautiful province, but it is not known. So I am all out to market this province. And in Mingbulantizi, kuna van'wana va nga swi tiveki na ku laha Limpopo ku na ribye ro hefemula. Ala njelela la ku na ribye ro hefemulaka. Bala va swi tivi. Yes, and it is not only there. It is in Njelele, it is also in Sekhukhune. So it moved from Njelele to Sekhukhune. So was it stolen or it is in those two areas. I don't know why it is in Sekhukhune as well as in Njelele. Maybe people who were in Njelele migrated with it and sent it to Sekhukhune area. But we just need to show our province, make sure that our people know our province. Hashtag we are Limpopo, hashtag go Limpopo. If you do me those two hashtags, I'm okay. Tourism yi vitana vanhu ku ya hi sweswi mi va lavaka kambe va tlhela va fika va hlangana na mintlhontlho loko va tiyala ti-challenges letiya ta kumbexana hi fa hi va khoma nkuzi na yini yini i byi vutihlamuleri lebyi mi nge vaaki va Limpopo va fanele va va na byona ku vona ku lava mi va rhambaka va tlhela va tsakile? Tourism is just about people. If our people don't welcome the people who are coming from the world, the people won't come back. You know, every tourist who come, who is international tourists, I was looking at our statistics. We do around 600,000 international tourists, but
the bad that they make, the bad input that they make, and the input that we make to the national GDP is very high. Yeah. And for me, I think if a tourist comes, that is why we work with the Department of Community Safety. We have the Premier and the Minister of Police have just appointed General Skeppers. Yeah. We know he's working very hard. We have got a police who is policing us, and we are safe in Limpopo. I heard this morning they were doing some bust and everything. So so you can see that we people will be safe when they are here. For them to come back, it must be shown that they are safe. Safety is quite important for tourists. If you just hear one tourist in Kruger was kidnapped or something, it creates a lot of negative energy for our people. And tourism, we know, is gonna make our province. Our province is doing very well in terms of economic development, but we are not yet there. Yes. I want Limpopo to be number one because Limpopo is number one. Limpopo is number one. Kuna tindhawu to tala leti vanhu va nga yaku ni twe va ku mila ku ya a Chakuma Ndelani. I ncini xi ndlaku ku makete lowu va wo hlawuleka hi ku wu vulavuriwa ngopfu makete lowu le Chakuma Ndelani. You know the Premier is saying she was in Sekhukhune when she was celebrating her birthday with the farmers. She went to Capricorn to celebrate her birthday. She's moving with all the districts. I don't know what she'll be doing in Mupani, but I know she will come before the months of her birthday is finished. So she was in Capricorn. Now she's moving to Chakuma Market. What she's doing there is just to go and be with their people, more especially those ones. They raise a lot of people. There are a lot of doctors, engineers, and everyone who were raised by the people who were working in that market. They have raised a lot of people. If you are to get the history of the people who went to school, studied in universities, because of those old ladies who are selling there in the market, we need just to appreciate them during the Women's Month. Yeah, because they are all women. I have never seen a man working there in the market. And maybe we should encourage men to go and start selling. I don't know why we don't want to be there in the market. It's only women. MEC a hetseleni lava hi hetisela hi swihi swin'wana leswi mi nge hamfambi mi nga byelangi rixaka hi tlhelo ra timhaka ta vupfhumba a Limpopo? What I can say to our people is that let's promote our province. It starts with us. All of us must promote the province. Let's just go out there. We are Limpopo. Take one area that is fascinating, put it out there. It's not supposed to be me and you who speak about Limpopo. It should be the citizens of Limpopo who promote their province. You know, other countries, they promote something. If they have these rocks that we are seeing here, they can promote them and you look like they are not rocks, they are something else that can move. But Tina, we have got all these natural resources, but we don't promote it. I'm pleading with you distinguished guests today, promote our province. No, we'll do our best. MEC Akensa Sunene kuba mi ri na hina. A ku ri njhani China? China ifamba kahle. Yeah, it was okay. We were eating a lot of things there, including snakes. I'm not sure about that. It's also being said on London FM, but I believe MEC Chitereke Matibe, MEC wa nhluvukiso wa economy mbango na vupfhumba a Limpopo. Ndaba a eka bulana vona eka languteka timhaka ta ntirho lowu hi nga ka wona nhlekani lowu nakona ko Africa wa vulavula u ta ya mahlweni mingisero mena na ku pfumela ku ri kwalaho nga ko u yime ku lunga ku la ku ta twa ku timhaka i tingani a hi ku twi kwalaho nga kona 0860 002543 002543 nakona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleni a Masoring Archaeological Site a Kruger National Park hi laha hi nga ko a hi ku twi mingisero mena ku u ri timhaka i tingani 0860 002543 nakona ko i Africa wa vulavula a hi ku twi mingisero mina ku kwalaho hi nga kona u ri timhaka i tingani ni vona un'wana wa vayingiseri va mina laha loko ri ku a swi pfumeleriwi ku ni vulavula na yena ntatwa hi vona vinyi va moya ku ve ri yini kambe a hi tweneni ku mingiseri va ri yini a vuxeni va hi pfukeni nga vuxela n'wina hi pfukile mani loko mi ze mi vulavula laha swi nge endleki un'wana nga mitwi
ka nongonoko wa Afrika wa vulavula leswi kwa loko mu huma la un'wana ta mi byela ku hey loko twa hi vulavula ka Afrika wa vulavula byela ma yiseri ku n'we ma mina ri fumo hlongwane noma ka makosha agiyana oh nakubona oh imkhaya ani le ku bona bodila so loko I ri la ri fumo I se yini wena la oh mina ni intern ya Kalidet ya Limpopo Economic Development la amopana giyana old parliament building oh yeah se seswa ite really dead ita Elva Media Communication yeah ita bona kusifambisa ku ina Kruger National Park oh yes se metiphine yini kufika sweswi nimbone mkhandiye yin'wana ya tibaki la ava ku vandla yini va mikomba swiharhi vulavulelana ka lexiya ava komba swiharhi kun'wana hala va ku ku na swiharhi hala sweswi swo tani impela mi vone swingani ku fika sweswi vone timhala ntsena na swinyenyana leswi swo kalakala nga kempanga ayi nga kempanga na ka mi kempile after for hi lano ra nghena gete ku tsemekanya tinghala tinharhu tiya ivi loko hi fika kun'wana la ku va na tindlopfu lawa ni vona timhala la ti kha ti hala na no ya khensa mana khensa swinene mani rifumo mana khensa swinene swi kahle ku va ka internship program impela u dyondze yini ni dyondza public management ya University ya Walter Sisulu Eastern Cape se ni ngabela swo leswo ubuye ke isikota kuthetha loko ubuya Walter ngiyathetha kaloku uthetha kancane thetha kakhulu oro kakhulu andiqondi awuthethi kakhulu ndiyakwazi ukuthetha ndifundile no khensa swinene mani khensa no timhaka leti ta ku verifa hi tinyungubyisa hi tindhawu ta hina matitwelo ya wehiwa hi mhaka leyo vanhu vo tala ha tinyuma ku hi huma Limpopo especially leswi vanhu va yi tekela ku fanisa leswi swi nga Eastern Cape va twa nga ku Limpopo ku va ndhawu yin'wana yo ka yi nga hlubukangi but hi fanele hi tinyungubyisa ya province ya hina hi ku yi na national park ya swo fanisa na sweswo vona leswi va nga khoma vandeni ya khoma national park tindhawu ta kahle yi na tindhawu ta kahle ngopfu sweswo ku nga spring vanhu hinkwavo va ta talani van'wana va ya Durban na hi ta va hi ri na vanhu lava va hi vhakachela kule Limpopo no na khensa swinene mingiseri wa mina loko mi kota ku tala hi rifumo n'wina mi ta tlhela namuntlha hina hi kwala hina hi ta famba rizini hi rifumo ni khensi inkomo sweswo mingiseri wa Munghana Lonene FM nga ri khala yi ta va yi ri 10 timinete ku nga si ba awara ya mbirhi ni pfumele ni sungula ni hundza hi laha hi ta va ya yisa mahlweni endzhaku ka leswi a yi tali kambe xirhami na ndlala naswona a swi na tingana Munghana Lonene FM u kona ku kufumeta hi vunanga lebyo hisa Bakanyankumba xixika lexi Bakanyankumba xixika lexi xa tikisela loko xiku iya lava va ta cina peidumiso Munghana Lonene FM makombandlela ungayele lexi eka Afrika wa vulavula ni vula ku ve nge ku sunguli mhaka kwa vahakeli kumbe mi nge ku sunguli mhaka kwa ku ngheniki a ku hakeliwi gezi ka ku hakela ku gezi lawa mina khala nhlamali na swinyana masukunyana ndhaku nti ko ku hlamisa n'wina muku Eskom yi nghena lava va nga tisola tindlini ta vona khala nga muti wa n'wina loko o nghena munhu ala ku susa sola leyi n'wina mi ngo yingisa hi mali ya n'wina ku gezi a ri copeta masiku hinkwawo lavana loko va tsala swikambelo gezi ri fambini a va ha koti ku hlaya mi za mi sola n'wina namuntlha munhu ta ku ta ku yi tahleni leyi mi ngo yi xava kalanga hi mali ya n'wina swa endleka phela viri gezi a ri dlayini a ri copeta gezi wa lavani mi dzumba nto nga swi vuli kahle hi swi veka mhani va ku ho tendisi hina hina kuma byala u zo hupa na muti ku nghena makhelwani va ku tiyimiseli ku kwa hi swona sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela wona tweet kusuka haleni a studio hi le studio la hi nga kona la hi lo ti tshamela va kha ku #more to enjoy #more to explore #we are Limpopo hi la hi nga kona mingiseri wa Munghana Lonene FM ku tisela na kona ku Afrika wa vulavula hi ku haxela wona tweet eka ku tisela wona hi ndlela leyi na ta twa na wena mingiseri kwala u nga kona ku n'wangulo wa wena wu ri yini
ku ya amahlweni eka mhaka leyi hi nga eka yona hi ndlela yoleyo. Kasi ke Afrika wa vulavula loko sweswi i twa ku twala ku na marimba va nge le ku tlangeni layani ku na laya van'wana va le ku dyeni ko va mina ntsena ni ngo va ka tinhluphekeleni mbuyangwane ni le ku haxeni se kama hambiswiritani van'wana ve ri ntirho i ntirho se leswi ntirho ku nga ntirho swo vula ku ni ta na sindziseka ku tikuma ni kha ni ya mahlweni ni tirha hi ndlela yoleyo. 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ku tumisela wa mina ku u ri timhaka i tingani hi mi amukerile la hi le ka Munghana Lonene FM inhlekani Imam Kerim la ile ka Munghana Lonene FM inhlekani. Okay, very ningajahi ngopfu abasifika 0860002543 kuna ntlawa wun'wana ungeli ku tlangeni marimba la loko ka va tlanga marimba no tsundzuka tatana Hlungwane TP i mudyondzisi wale i un'wana wa vadyondzisi loyi a landzelela timhaka ta vuyimbeleri kumeka la ka Magoro la hi le ka xiyimo ne a hi le hlula ba hi le ka xiyimo le se na ye le ku voneni ku hetelela ku fambisa ku yini ku swi ta ka timhaka ta marimba a va tlanga tinsimu hinkwato leti i ti tivako swi hetelela swi endla ku ni va na ku tsakela ka tinsimu to tala. Rin'wana ra risimu leri ni nga fika ni ri rhandza swinene a ku ri loko va ni tlangela risimu rin'wana ra Laura Branigan va ku Cry Wolf ni swi twa ku ya marimba wu chaya swona swi vulavula ta ringeta ku lata va lava ni twa ku i va marimba vele kwihi lava ni lavaka ku va lava hi ndlela ta kombela Rotlas ni laveleni lava va marimba lava va chayaka laha ku ta wun'wana ta hi byela ku i marimba vele kwihi hi ndlela leyo. A hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani na swi tikomba. Hello. Aye papa minjani epokele bota mina riqingho ra n'wina a ni tshembi ku i ra mina i ra n'wina rero Manitwa na mitwa a ni ku vulavula na tona hapa aye bota riqingho ra n'wina ri le ku ni tikeleni ku ni mitwa na a ni swi tivi ku hi nga lulamisa njhani ni kombela ku mi tlhelerisela ka muhumelerisi va hi kota ku twa ku va nga koti ku va lulamisa swin'wana ku mi kota ku twala kahle ke kambe hambiswiritani 0860002543 lava va marimba na vo va le ku fikeni ku ni ta kota ku va ni bula na vona kambe va le ku hlweleni va twi nga ri na nkarhi hinkwawo ku ve nkarhi a ni na nkarhi hinkwawo ni lava ku ta twa ku nkarhi ku fambisa ku yini ndlela yaleyo sweswi fanele sala timinete ta 5 ntsena ku va ni ya mahungweni va ta ku loko va fika va kuma se ni fambeni kambe hambiswiritani a hi tweneni ku muyingiseri va ri yini muyingiseri nhlekani aye but mpokeni epokele nga vona don desiri makhwele bambini ni kombe pfuni wa botshead kombe ku lavisiwa lava lawulaka swa ti-grader ka masipala wa Giyani because since ku ve na mikhukhulo liya yo chavisa a bambeni a ku tshama ku tirhiwa bambeni a yi le ku tirheriweni at all ti-stakeholders what committee mukhanselara ni va consulting na vo va kombisa ku va lwini matimba ku consulta masipala mara a yi le ku tirheriweni ni fone eka masipala va ku me a va ni twangi kahle va twa ingaku ni te babangu va ti humeseti ya babangu ni kombisa ku a hi babangu bambeni ti releaseni tini va ti releaseni loko ti fika hi Tuesday ti tirha Wednesday ti lo tirha switarata swa yi 4 hi Thursday va ku ti famba ti ya Mkosini ti ta vuya hi Friday a ti vuyangi loko ni yi landzelerisa a yi kumi ku pfuneka hi kombe mi hi pfuna bot ni mitwe bota mina ni mitwe ku va mi tena tlhelo rorolero kambe ke ni na baba la option baba option vulavulalani ka xexo mi nga xi khoma minjhani rona ra leni epokeni ni vone ku ku tlangiwa marimba laha i marimba ya le kwihi natural ri no tsamaya all over mara re ithomile ka line ya Mankweng when we start marimba where exactly in Mankweng? Where is the rural area iba ibitsa ke Men's. Oh, Men's. Yes. Oh, okay. Imana nga swi sungula a tsakisa yini marimba? No reno nyaka go no what seriously trying go re tsamaya le community as the organization. Re identify the talents. So ra kumana one of the young boy wa khona go raloka marimba. Then ra number ra mochiara organizer a team through
to train for marimba ya namba ya tswela pele. Aim ya rena ko re bereka ka different talent. As long as we promote culture, then we so very ngwina ba man. Bareng. Ngwina ba man. Name of the group le ya Come mari. Together Consortium. Oh, okay. Se mitlanga ka tindhawu tetutani kumbe murambiwa. You get invited and then you charge people, then you go and play. Yes, but not only for churching. Come Together as an organization. I bereka marimba fair. Oh yeah. We contribute towards the community. Oh yes. In a different way, like reduce the disability. We are now, as we speak, we are training the disability. We got about 54 disabilities. But we're training skills in art. The mablomo, the garden. We do those different things. But aim is to say we need to make sure about Fabrana they know to do something. I see. Yes. No, but it's not school. So today we are hoping. Yeah, then it's not just for Rarno. Not because it's a special thing to come and do. For a day. Oh yeah. Yes, yeah. Yes. And ba komba ba tsakile bana ba stakela sile swasina. Yeah, ba the rat, yeah. Ngwana man. Kim Pastor Maila. Baruti. Mare. I can't sustain baruti. Inkomi kesil sinene karongwe. Ola ba naga ku. I can't. Bala ba bona bulana bona mfundisi laba bengere bana nhlangano lo upfunaka eka swiyenge swo hambana ni bona ba kha na vantshwa ba ntsongola aba kha ba tlanga marimba hindlela yaliya se swi ntsakisa na va ku tatwa ku iva mani va huma kwi hindlela yoleya kasi ke lawani mingisero mngana lona FM ani famba na Ncindani Eric Mabasa na Khodani Chauke na Sesi Gloria Nrivalashi Matsidisho andrivala xivongo xa yena hi vo va vona ku hi kota ku va hi humanele ka swiyenge swa mabulu swa Munghana Lonene FM na ku vona leswaku hi kota ku fika kahle hi ndlela leyi se sithandi phoxoko va na hina la ku vona leswaku a tintambyini ha hlangana handle ka sweswo mingisero Munghana Lonene FM mina na wena hi ta hlangana sweswi ka nangona ku Afrika wa vulavula hi msumbhunuku tata ka wena Chick soka a Masingita Mall a Giyani handle ka sweswo mana ku hela ka vhika kahle ku ya kwihi loko hi suka laha sweswiwani hayi kho switsikeni a studio 13 a ku ri na Zidle Khaya ugaje ya vona leswaku hi kota ku va hi twana mina na wena mingiseri wa Munghana Lonene FM handle ka sweswo siku ra n'wina rivele rinene khenseri swinene vuyingiseri bya n'wina tata Etshwani Pheli Soshana Marabi Katsana le Makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Mahungu na Bongi Mamwana Timaluleke Kensile Kalangana xipano xa Afrika wa vulavula ku sirwa nkarhi mingiseri lawa mahungu ya awara ya mbirhi enhlekani ku langutisa eka hungu leri ri nga rhanga emahlweni President Cyril Ramaphosa u kombela leswaku va na vuxaka byo tiya exikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe ku tirhisana timhaka ta vaaki va le matikweni mambe na ku lwisana na vugevenga bya le mdilekanini. President Ramaphosa vulavula ePitori hi nkarhi wa nhlengeletano ya Binational Commission laha a nga rhurhela President wa tiko ra Zimbabwe Emmerson Mnangagwa u vula leswaku ku fanele ku antswisiwa ntirhisano exikarhi ka matiko lamambirhi. It is critical, Your Excellency, that we continue our cooperation on migration and border management. To ease the movement of people, we must modernize our facilities and systems. You have done extremely well in modernizing your border post in Beitbridge, and we should accompany you in tandem and modernize our side, which, as I looked on your side, it has eased the movement of people. Nhloko ya xiyenge xa vugevenga bya vunhlori Dumisani Khumalo u vula leswaku u lulamile ku tlhelela entirhweni a tirhela tiko endzhaku loko xiyenge xa vuchuchisi xa tiko NPA xi herisile swihehlo swa vukanganyisi na vukungundzwana ehenhleni ka kwena vahihliwakulobye va ntsevu. Khumalo na vahihliwakulobye va yile ekhoto ya magistrate ya Pitori namuntlha laha swihehlo leswi a va langutanile na swona swi herisiweke ximfumo. Swihehlo a ku ri swa mayelana ku thoriwa ka Brigadier
Dineo Mokwele ntlawa a khomule n'weti ya Khotavuxika n'waxemu no hehliwa hi ku thola Mokwele swi nga ri nawini. Khumalo u burisanile na vateki va mahungu endzhaku ka ntshamo wa le khoto. Something that one can call it was good for the country because that's what maybe impacted on everything that is happening currently in the country. We feel that it's very good for the whole country. We are going to continue working, serving the people of South Africa the way we have been doing all these years. Eka mahungu yan'wana khoto yi tlhandlekerile swihehlo swin'wana swa vukanganyisi ehenhleni ka muhehli wo sungula Charlotte Tibana eka nandzu lowu khumbaka phorisa ra masipala wa doroba ra Tshwane Peter Nonyane loyi a tivekaka tanihi Gagash ekhoto ya majistarata ya Polokwane. Lavambirhi va hehliwa hi ku endla vukanganyisi bya timali ta 1.7 wa miliyoni wa tirhandi hi lembe ra 2024. Khoto yi vula leswaku Tibana u tlhele a endla vukanganyisi bya ku tlula timiliyoni 2.7 ya Nhlengani Maswanganyi na Nwaka. U hehliwa hi ku va a hundziserile timali kusuka eka akhawunti ya mufi ku nga ri na ku tiyisisa hi va ndyangu wa Maswanganyi. Muchuchisi wa mfumo Martin Mulekwane u vula leswaku Tibana u tekile timali a ti tirhisela yena n'winyi. On or about the 17th day of November 2023, accused number 1 was issued with a letter of executorship to administer the estate of the late Nhlengani Thompson Maswanganyi. Some of the duties of accused number 1 included but not limited to the taking of control of the assets of the estate, paying creditors and debtors of the estate, and or paying the heirs of the deceased. The estate of the late Nhlengani Thompson Maswanganyi comprised, among other assets, of a cash balance in the amount of 4,245,762. Kasi kulangutisa eka mahungu yan'wana ku tengiwa ka nandzu wa vukanganyisi na vunkongondwana ehenhleni ka xandla xa phorisa wa masipala wa Ekurhuleni loyi a yimisiweke nyana ku tirha Julius Mkhwanazi na mufambisi wa masipala Kagiso Lerutla swi hundziseriwile emahlweni ku ya eka siku ra vu 29 n'hweti leyi taka. Lavambirhi va yile ekhoto ya majistarata ya Boksburg evuxeni bya Joni va langutanile na swihehlo swa vukanganyisi, vunkongondwana na ku sivela ku tirhisiwa ka nawu. Calvin Mabasa wabika. The state has supplied the defense with further particulars, with Mkhwanazi's lawyer confirming that he is ready for the matter to proceed to trial. Lerutla's legal team says it is preparing representations for the withdrawal of charges and is seeking an affidavit used to obtain a warrant of his arrest. Lerutla is accused of paying about 400,000 rands to Mkhwanazi and an alleged impersonator to appear in court on his behalf after he was arrested for speeding and for Lerutla to attend a job interview. Both accused remain out on 30,000 rands bail each. Purasi leri ri nga ngunduvanyiwa leri kumekeke swidzidziharisi swa timiliyoni to tala ta tirhandi ri pfariwile loko vulavisisi byi ri ku yeni mahlweni. Ndhawu yi kumekile eka pfhumba hi xiyenge xa Hawks na maphorisa, vugevenga bya vunhlori na swiyenge swin'wana swa nawu. Ntlhanu wa vanhu lava va hehliwaka ku nga vaaki va le Mexico, Zimbabwe na Malawi va khomiwile. Swidzidziharisi swi vikiwa ku va swi durha ku tlula 9 wa timiliyoni ta tirhandi. Nhloko ya xiyenge xa Hawks Limpopo Major General Gopal Gavenda u vula leswaku va vilerisiwa hi ku vona leswaku mintlawa yo endla swidzidziharisi swi tikomba yi lava emapurasini ya le kule. Ku hela ka mahungu ya hina ya awara ya 2 hungu leri nga rhanga emahlweni. President Cyril Ramaphosa u kombela leswaku va na vuxaka byo tiya exikarhi ka Afrika-Dzonga na Zimbabwe. Man'wana mahungu yi ta tlhela hi va na wona le ka awara ya 3 enhlekani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wana timaluleke. Mina 2 to 3 Musumbuluku kufika la na Ike Ngobeni the Chifa.